Jinavendanu çeyan radyoya denge gelden baş İru 21 Adare 2024 Penşem Brüksel saat 12 Lamede çarde Godarin heja emenu çena roje peşkeş bikin pişti mizginiya gerlayın azadiye Ardu azmane Kurdistan İru Nevroze Dili Kurdistan azat İru'la Ahmede u Kandili agire cejna kavaya hemden mazlum doğan ledide ve boneye emjuvek radyoya denge gel Nevroza 2024 ve piroz diken Godarin heja rojnamavan Ramazan ölçen Mustafa Rezan le stüdyoya ne u Nevroza vaji piroz be heva Ramazan heva Mustafa gelek spas elbet emi bere xwe bidin li qadan jî Kandîl rojava herûha Amedê atmosfera Newrozê di çi astî de em şwere ragihînin godarên hêja em yekser dest bikin heva Ramazan em bi te dest bikin heta telefona me ya Kandîlê derdikevê bi Newroza 2024 em ketin pêvajoyeke nû bi rastî jî ev dîmenê ku derketine pêş hêjayê bi rojan em ser nirxandinan bikin wek destpêk bu xazı çibêjî kerem ke Rajî beriya radyoya denge gel Nevroza hemû gelê Kurd û Kurdistanê pîroz dikim li ser esas û fikriyata netewaya demokratîk hemû gelên ku vê roja me ya xweş bi me re parve dikin em Nevroza wan jî pêkhateyên li rojhilata navîn xelkê li Bakur Rojhilatê Sûriye Nevroza wan Nevroza xelkê başûr rojhilat gişan pîroz dikin û ê ku li dervê welatin em Nevroza wan jî pîroz dikin ku ew jî di nava amedekariyeke mezin dane hevala azê ew jî xwe amade dikin ku 23 Adarê li Frankfurtê di Nevroza navendî al Ewropayê de bibin bersiv ji duruşm û daxwaza li Bakurê Kurdistanê re ku li hemû qadên Newrozan yek duruşme tê bilindkirin tê qîrîn ew jî azadiya fîzîkiya rêbera poye ew daxwaze ew talebe li Bakurê Kurdistanê Newroz bi saya tevgera azadiya Kurdistanê endî veguherîne di esasê xwe de referandumê beyankirina îradeya gelê Kurd beyankirina îradeya siyasî û em dibînin ku gelê Kurd qerara xwe daye ku navê Nevroza azadiyê li vê Nevrozê hatiye kirin li Bakurê Kurdistanê bi duruşm û şiyara rabe dema azadî û serketinê û em dibînin ku bi rastî jî ew coş ew hest ew heyecan ew peroş di lûtkeyê de ye li temamê Bakurê Kurdistanê li Serhedê wisa li Dêrsimê wisa li Botanê wisa li Amedê wisa ye li bajarên Berfirêt wisa ye li herêma Çukurova Anatolya navîn li Ege Marmara heta bi derya Reş gelê Kurd giş bûne yek deng yek dil û dibêjin em ê teqez bi rêbertiya xwe ya azad re bi rêber Apo re em ê Newrozên xwe di rojên azad de li welatê azad bi hemû mafên xwe yên ku ev sed sal ji me hatiye xesb kirin em ê pîroz bikin em jî wê coşê dibînin dişopînin heva Ramazan îro Newroza Amedê dibêjin li ser tevlîbûn li ser milyoneke însan e yani hakikaten damamule meyze dike coşa wan û heybete wan yani em ê vê çawa binirxînin Na hevala hêja tabii dema em bêjin Amed bajarekî wisa ji rêzê nîne tevgera siyasiya Kurd û ji dîrokê bir ve yani bajarekî dîrokiyê Kurdan e ku bûye navenda raganine siyaseta Kurdî paytaxta Kurdistanê ye bajarekî kozmopolite jî çawa kozmopolite ji temamê Bakurê Kurdistanê îro Amed bi xelqên temamê Bakurê Kurdistanê mürekkebe ango têkilî heve dîsal aliyê din ji Rojavayê Kurdistanê li wê derê rûniştvanene ji Rojhilatê Kurdistanê rûniştvanene ango Amed bi serê xwe mirov dikare bibêje ku mînak û prototîpa Kurdistanê gişe ji ber wê yekê di esasê xwe de Nevrozên Amedê jî mirov dikare bibêje ku mohra xwe li temamê pîrozbayiyan dixe û dibe lûtke ji hemû daxwazan re ango daxwaza ku ji Amedê derketî ji Enqerê ra ji Şamê ra ji Bexdayê ra ji Tehranê ra û ji hemû paytextên ku bûne kelem û asteng li ser paşeroja gelê Kurdistanê û statûya Kurdistanê ji hemûyan ra peyame û Kurd qerara xwe dane li Amedê carekê din em bi vê Newroza bi ezamet dibînin ku Kurd dibêjin em ê azad bijîn em ê li axa xwe li welatê xwe azad bin
از ویرگی اول رمضان خواستم وینابر دپرسکی بکن براستیجنا او سورپریزی گوجهلا رایدار و فرمانداریا گشتیا نابنده پرستنا گل از بارم تلفن ما آماده بله ام تلفن خواب بگیرم پشتی دیالوگی خوش دارم بله گودارین هیجا امین ها بری خواه بدن قندیلی جی هندزانم به 100,000 کساتن جمعه و نوروز پیروز دکن هوجین شیوانا روزنامه وان بمره دنباش هوال هوجین دنباش هوال گن لاتن لب گلک سپاس جشنواره پیروز به هوال گن جشنیه پیروز به جشن نوروز پیروز لطواوی کردان لهرجک گویان لمانه بتایبتیش کردانی جیهان که ببشن لوی که اسا اما نوروزکی پر شکومندانه لبناری قندیل بره و دبین بتایبتیش نوروزی بناری قندیل جواز لهمو شوێنەکانی سێ تایبەتمەندی خۆی هەیە تێکۆشان و بەرخۆدانی هاوڵاتیان بە هەزاران هاوڵاتیان لە جیهانەوانەیە ئەمڕۆ هاتوونەتە بناری قەندیل و نەورۆز پیرۆزەکان و لە ئێستادا دەستراوە بە چالاکیەکان لە کاتژمێر 12 ئەمڕۆوانێ دەستراوە بەکردنەوەی ئاگری نەورۆز و هەروەها مەشخەڵی ئاگری نەورۆز برایە چیاکانی کوردستان و هەروەها چەندین یاری و چالاکی هونەری کە لە ئێستادا دەستی پێکردووە بەڵێ چەندین گروپ لە ناوچەکانی باشووری کوردستانەوە بەشداریان کردووە هەر لە مەخموورەوانێ لە شەنگالەوانێ لە باشووری کوردستانەوانە چەندین کەسایەتی و هونەرمەندی دیار ئەمڕۆ بەشدارن بێگومان وەکەزانین ئێستا لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزین و لە بناری قەندیلیش وەکو ڕێزێک بۆ ئەو هاوڵاتیانەی کە بە ڕۆژۆن ئێوارەخوانێک ساز کراوە بۆ بەرکاتی بەربان و هەروەها لەگەڵەوەشە خوانی کەش ئامادەکراوە بۆ هاوڵاتیانەی کە گەشتیارن لە وڵاتانی جیهانەوە یاخود لە هەر شارێکی تری کوردستان و هاتوونەتە بناری قەندیل و هەروەها دەستکراوە بە چالاکی هونەرەکان لە ئێستادا چەندین گروپ بەشداریان کردو لەسەر پێش گۆرانی و بەرهەمەکانی خۆیان پێشکەش کردو بێگومانەوەی کە چاوەڕێمان دەکرد لە کەش و هەوایەکی ئاوایە باوەڕمان بەوە ناکرد یعنی کە بە هەزاران هاوڵاتیان بەو جۆرە بەشدار بن چکە لە 20 مانگە و هاوڵاتێکی زۆر ڕویان کردوتە بناری قەندیل لەگەڵ ئەوەی کە کەش و هەواشی هەواڵ هەوژین باوەرم بەلێ هەواڵ هەوژین باوەرم هەیە بەلێ دوو شەر لە پیرۆزباهی دەست پێکردن نەوسا بەڵێ لە 20 مانگەوانە ئێمە دەستمان کردو بە چالاکیەکان لە بناری قەندیل بەڵام ئەوەی کە هەیە وەکو کەسایەتی هونەرەکان ئەمڕۆ بەشداریان کردو بەڵام دوێنێ لە 20 مانگە و ئاگری نەورۆز کرایەوانێ و هەروە ئێوارەخوانێک بۆ هاوڵاتیانەی کە بە ڕۆژۆن ئامادە کراوە چەندین چالاکی تر هەروەک لە هەڵکردنی مەشغەڵی ئاگر بۆ چیاکانی کوردستان و یاری و هەروەها چالاکی هونەرەکانی تر بەڵام ئەوەی کە خۆشبەختانە ئەمڕۆ دەیبینی لەگەڵ ئەو کەش و هەوا ساردەی کە هەیە لە بناری قەندیل هاوڵاتیان لە بەرخۆدانێکی زۆر تێکۆشەرانە و مەزنا بەشداریان کردو لە نەورۆزی قەندیل هەروەها ڕێگۆبانی قەندیل بە جۆرێک لە چاو ساڵەکانی ترا جیاوازترە چاکراوە بۆی کە هاوڵاتیان ڕێگەیان بۆ ئاسان بێ بتوانن بەشدار بن بگومان بە جلوبەرگی کوردیوانێ بە گۆرانی کوردی و خواردنی کوردیوانێ لە ئێستادا نەورۆزی قەندیل پیرۆزەکەین بگومان ئێمە لێرەوانێ سەری ڕێز و نەوازە جارێکی تر بۆ شەهیدانی کوردستاندا دەنەمێنین چونکە وەک ڕێزێک لە شەهیدانی کوردستان سەرەتای مەراسیمەکە و بهێنانەوەی ئەوان دەست پێکراوە و دواتر کرا بە چالاکی هونەرەکان بۆیە لێرەوانە ئێمە جارێکی سەری ڕێز بۆ گەریلاک چیاکانی کوردستان لە ڕۆژهەڵات لە باکوور لە ڕۆژاوە کە گوێیان لێمانە ئێمە جژنی نەورۆزیان لێ پیرۆزەکەین و ئێمە بە ئیراد و مۆڕاڵی ئەوانەوە ئێمە ئێستا لە بناری قەندیلی توانیمانە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان هەر لە جیهان و لە بەشەکانی تری کوردستانەوانێ میوان بن و بەشدار بن. باشە هەواڵ هاوژین پرسیارێکمە هەیە و پەیامێن گۆ سەرەکە لە نەورۆزی ئیسال لە قەندیل دەرکەتیە پێش پەیامین سەرەکە چنە؟ ئەوەی کە دەبینرێت لە چالاکیەکانە پەیامەکان هەر لە تەزگەری ئازادی کوردستانەوانێ ڕێکخراوەکانی ژنان و هەروەها بەڕێز مراد قەرەیلان پەیامێکی نەورۆز و جەژنە پیرۆزەی خۆی گەیان بەگەلی کورد بە بەرخۆدانێکی بەرزەوانێ لە کوردانی ڕوانی و داوای ئاشتی سەقامگیری و پێکۆژیانی کرد لەم نەورۆزەیە و بێگومانیش پەیامی نەورۆز جەژنی نەورۆز وەک ڕەمزێکی کوردایەتی بۆ ئەوەیە بۆ پێکۆژیانە بۆ ئاشتیە بۆی توانین ئێمە گەلی کوردستانی بکەین بۆ خەونانەی کە بە هەزاران ساڵ کوردان قوربانی دەدەن بۆی گیان پیدا دەکەن شەهید دەبن بۆی ئێمە بکەین بەوەی کە جەژنی نەورۆز پیرۆزکەین و بکەین بۆ ئازادیە بۆیە هەر
ئەو بەرهەمە هونەریانەی کە پێشکەشی دەکرێت لەسەر سێج و لە چالاکی هونەرەکانە سەرەتاکەی بە پەیامی ئاستی پێکەوە ژیان دەست پێ دەکات. بله هفجین شوانا ام گلک سپاس دکن جبوی آگاهیم کته بمره پاره کری ام دوباره بجن جشنواره پیروز به گلک سپاس بجی بله گلک سپاس دکن روزنامه‌وان ج پنارین قندیل نوروز الور جبو مرگهاند جوش و گرمای ورته کو روشا سرمایه جلوی وی دری پیامی انگرینگ جیراگهاند جدوره اما دیالوگ خود دوام بکن حوالی رمضان ها درباره پیامین کو یعنی باندورا نوروز ایسال جوشاوی گرمایاوی پشتی او سورپریزا کوش ناوندا پاراستنا گل هات راگهاندن استا پتانسیال شرگ گل ایشورجگر به پیشنگی گریلا پیشکتیه به وی نوروزی باندورا وی لسر هلبجارتین سیویا کی آداری وی چاول دنرینا تا توج بخوا راگهاندن آزاد وی وان آگاهی داویجی شوپینی بله ولی مصطفى هلبت نها گل کردستانی لباکور کردستانی و قرار دایا کو داویل پرگالا قیوم بینه کو غصب کرنا اراده گل کرده ام نقاط نوروز دا ویاد بینن لباکور کردستانی جدم آوا کرنا کمار حتی نها با آوه کی آوارته لوی دری ریوبریه کی نج ناف دل کردان جان قريت تاين كرنيه چه مفتشين تایبت عمومی چه والین سوپر چه والین او حاله ایروژی برای قیومان خوازن که و اراده نبینن آنگو سری بگیرن بمپی بکن بچوک بخن چوک لیبدن شکاندن لی ام دبینن ده هر نوروزه دا اف گل نیشان ده که تجاری نه چوک داتینه نه سری ده تاوینه لسر پیانه اتابی دویا دا کرامتا تفگر آزادیا کرد فکر و رامان ریبر آپو پارادیگمای ریبر آپو تکوشینا ریبر آپو 52 سالی چافکانی موتیواسیون هری مازنه و شر گل شورشگری کو چافکانی و جوهر آخه شر گریلن آزادیا کردستانیه کو به پیشنگیا گریلان یج آستار و یج هپگه تیب پیشخستنه لچیاین آزاد این کردستانه اتابی مزگینیا کو ای سال هاتیه داینجی همو آمور و آلاوین دولت تاتر کو خوبه ده پازنانده و حتی نتن الباکوری کردستانی وکی آموره که شدته و نتن جبو چافترساننا گل بکارتانی لتمام روشلات ناوین جه قرباغ چیای بگره حتی با اوکراینای حتی با لیبیای وان فروکین ده فروته فروکین به پیلوت و چکل بارکری لگریلن آزادی کردستانه ده انجام خواه لسر هور کرن و پرورده کرن گیشتن و آسته گیشتن و پروفیسیونالیه که وان آمورن چکن کنوانسیونل این دولت هاته که یک بیک بخینن آنگو بایراکتار تبه دودو اکنج اکسونگور حمول عرده کتن افجی اندی تو ریه که پروپاگانده که وسا که اما اشته PKK جناب ببین بقدینن او بهار ببه بهار وانا داوی که بریا و حکومت 32 حکومت بریا ویجی همان خونه دیتن همان چیروکش خلق خورد گوتن او جی هاتن پوچ کرن و گریلان آزادی کردستان دلیل آزادی کردستان به و مزگینی خواه وکرن گلی کرچی به تجاکرنا قاد نوروز اساس خودت بیجمه پیاما و ورگرته ام و مزگینی قبول دکن و ام جبا کد زودترین دمیده و پرگالا تجریت کل سر چارنوس لسر پاشروژا ما همویان جبا که ام جهول راب کن ام زیادتر چوکا خوابش دینن زیادتر مل بدن هف خواه قویم بکن تیب کوشن به ریبر خورا ام تقز لوی ولات آزاد بجین و ام حمود ملی هفدا گووند آزادی بگرینن که اف آگره نوروز که ام لدور وکی پرپروکان دیلان دگرین جی دروژن آزاد ام حمو به هفرا مل به مل لوی ولات آزاد ام تقز داویل داگیرکریه بینو نوروز خوصا پیروز بکن بله اولا ازیل جمت دواری نوچند چه آگهین داویل جمت هنه؟ بلک نوچنده بله او هي سرلیدان هي ام سرلیدان پارێزەران جی بخوێنن گرینگە
روژا نوروزê serlêdan kirine ji bo dîtina rêbera po. Parêzerên rêbera po ji bo dîtina wî ser li ser dozgerê Komareya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyê dan serlêdana nû ji aliyê parêzerên Büroya Hukaya Sed salê Raziye Öztürk, Emran Emekçi, İbrahim Bilmez û Cengiz Yürekliyê ve hatiye kirin. Parêzeran ji bo müvekkilên xwe yên din Ömer Hayri Konar, Hamidê Yıldırım û Veysi Aktaş jî serlêdan kirine. Serlêdan malbatan û parêzeran ên ji bo dîtina rêbera po û sê girtiyên din ên li İmralî bi hincêtên cezayên dîsîplînê têne astengkirin. Em hêvîdarin em rojekê vê rojê em mizgîniyekê jî dengê rêbera po em bibîsin. Gelê Kurd li her qadê jî bike bihêvî me ew tiştê ku tu dibêjî pêk bê. Belê ew jî heye heval endamê komîteya rêvebera Pêkê Murat Karaylan ji bo Newrozê peyameke bi dîmen şandibû. Ez dibêjim em vê jî parve bikin godarên me re gelekî girîng e di rojeva wê di rojevê wî de têkoşîna ji bo azadiya rêbera po hilbijartinên xwecihî yekîtiya netewî êrişên dagirkeriya Tirk hebûn. Em niha peyama heval Cemal godar bikin bi hevra. Kerem میوان برومت سلاب جبو و همیان سلاب جشن نوروز لوا همیان پیروز به اند سردمکی دیروکی دا نوروز 2024 پیش وازید کنه یکم جارموسا لهر چار پارچه کردستان اولو دروایی ولاد گلمه به درشما آزادی رهبر اپو و بجی سروک اپو و نوروز پیروز بکه هیرو گلمه آزادی رهبر اپو وک ناسنامای خواه آزاد ببینه جبو و لقادان بانگ دکی دبه ببیسن دنگ گل کرد ببیسن قرینا آزادیا رهبراپو آزادیا رهبراپو آزادیا گل کردستان دی مافکی خوزاییه دبه هون لهمبری و حقیقته ارکا خواه احلاقی و مروفاهی پک بینه ده روژا دین لباکور کردستان هلبجارتنا پاجی هیا و بروح نوروزا 2024 تبایی گل ما تبایی دوستن گلمه کسین سوسیالیست کسین دموکراتیک خاص لترکیه همه کس رهبر و سیاسته بدنگ نمینن بشتاری هلبجارتنان ببین هرن اراده خواه رابرکن که عمل اراده خواه خودی درد کبن ام و سیاستی قیون نس نکن جبونا و دولت AKP MHP و ارگن خود نها ده هولدان آماده کاریاک نودانه جبو که لهمبر ما لهمبر گلیل آزادیا کردستان لهمبر دستکفت گل کرد ایرشکی پیش بخی ادیوانا فهم کریه که به تمی خواه به گریلای آزادیا کردستان نکن جبوه ناکتن هولدانه جبو خواه حوال بندان ببینن دولت ترکیه لطبایی باشوری کردستان لشنگال لروجاوای کردستان ترور ادمشینه یک کوکتخازه دولت ترکیه هوگی که اما ناس بکه برال افرینه بنره کان افرینه چه بکه امن همبر وان نیزبونه کت تو کت گاب پاشا نافیجنه دمکو دوست مجی بزانبن گل مجی بزانبن ام دفی سردامیدا آمادن که برخوادن که دیروکی پیش بخینن و ام بخواه باورن چما ام باورن گل من مره هزا هری مزن گل بخواه جبونا و ام تو کسی ناترسن اما دست دریجی وان برسب پیریست بدنم لتشن ها حوجه گل مفی هی دوزا آزادی کردستان حوجه پی هی یکیتیا نتویه انگو استراتژیا که نتویه دمکد و سردمی دیروکی دا استراتژیا گل کرد آن نتوی هبه جبو و ام وک رخصن بانگ دکن جبو آواکرنا یکیتیا نتوی اینن برانن این ولاد پاریز دوینده خدا تقاز به هفگین استراتژیا که هبش نتوی اواب دمی گیرینگ دا دیروکی دا جبو که گل ما لسر آخا مازوپوتامیا ده هرم روجلاتا ناوین دا به شوازه که آزاد بجی چش دست مواره وقت تفگر امه بکن ام نشر خازن اما ای شر بکجی امه برصفه پیریز بدنه باید به دنیا عالم هر کس بزانه به مشکه عادیله مشکه راسته دخوازی ما دخوازی خوزایینا امه جبوان چش دست مته بکنه و امه سرکفنه ام هیرو جهر دمتی بیتر به سرکفتنه باورن ام بخوا باور دکن به گله خوا باور دکن به دوست خوا باور دکن و امه ده بن روناهیا خطا ربر اپودا ده شوبداری شهید قهرمان و سردمی رو کی دا سر بکبد بجی نوروز بجی یکتیا نتوه و تکوشینا گلنا
بله هوا رمضان ما آنها پیام هوا جمال جمع گودار کر به تامین کردن فیزیان برای شرجی کت قناقه کنو پشتی به داخویانی پانیکا رایدارین دولت دا ترک چواد نرخینی نه پانیکه که وانگرتیه بله نه پشتی اف مزگینی هاته دایم به تایبتی موسا تلویزیون نوچیان آد دولت ترک جی مذکر ناخوازم ببینن سانسور دانی سانسور که وسا حشت دانی نسری بلیه کو جناوندا میتا ترک جناوندا قصر بیش تپه اف ultimatum جوان چیه و که نوتایی که دانه راگان نخواهیش برکو آگاهی که بوی آوای آمازن لازمه کو وره بلاف کرن یعنی وکه نوچه کشی ندیتن اوید اساس خدا دست نشان کرن و پانیکه اتابی اف نه تنه نوا ترکیه مکلیک برجی گوته زلنسکی جی مثلا پشت آخه پر زیده بوان سیهاین ترکا قوین کربو آلیف جوسا کربو و هم بیجن دولت ترک حتی لیبیای دفروته یعنی بازرگانیه که وان چکه بو که ادی او رکلام وان جیل بن اردکت دواره هم بیجن اخراجات و بازرگانیا چکاندالیل آلیه دن پانیکا وان دبه کدره وان دبه واشنگتن وان دبه کرملین وان دبه بغداد وان دبه شامه وان دبه قاهره یعنی ریبر اپو بریا بسالان گوتبو که اگر پرسا کرد برای ریبازین دموکراسی چارسر نبه افدوس و به وی آوای نی چاره سر کرن ونجی وکی حکومت بریا خواه به امبیجن به ریباز و پولیتیکا و طرز سیاست عسکری و پولیسی و بخوازن سروی پرسه بگرن وکی حکومت بریا کش دست پیکا کوماره و وسایه ونه پر لبردر واشنطنه و کرملینه ونه بگرن و براستی جو وسابو هیئت لسر هیئتی چون واشنطنه دی سال آلیه دن دوی شریدا خواستن که عراقی جی داخل بکن چون بغداد چون باشوری کردستان که درباره باشوری کردستان ده بلکه لازمه مروف پر زیده جی با فشیروه هم بکه جبر کد شر لامبری گریلان آزادی کردستان ده امتزانه که پدکه و بطایبتی مالباتا بارزانی جبر که امریکان همو پدکه اشتی خناوه دلسوزین دوزا کردی ام باور دکیم که اوید ناو پدکه دا جیبن لی مالباتا بارزانی به تایبتی به امربریا دولتاتک دخوازه که تفگر آزادی کردستان قصب به ریو لوجیستیکا که گریلان آزادی کردستان ردچه او بخواه دگره بنکیان چه دکه بنکیم که چه دکه پاش عسکرین دولتاتک لی بجید بن یا جی ام بیجن هزین خوین تایبت که ناو روش لوان کریه ماینه که گریلا جبو که تاق و توب تیا در باس نبن چاندنه یک بیک پاقش دیکی نویز دست داتینن سر ماسکه این گازه ایکو گریلات خوازن خوش چکن کیمیوی پی بپارزن اف ایرو روش ایجا لگوری داخویانی انجی امتید گیجن کو نها خواه آمادت که به دولت ترک را راست ایریش گریلا بکن کد داخویانی حوال جمال دا جیه بو دست نشاند که کد دم یکیتیا گله کرده لی هزین کو نیجی بلانه اندی او دماتی او هزکی هرکس زانه کو پده که هرکس زانه کو مالباتا بارزانیه کو امربریا دولت ترک که پانیکا دولت ترک آل دجی و مزگینیه وان دیسا مجبوری امبیجن گرتنا سر داخوازا خواه اساسی آنگو وشارتنا داخوازا خواه اساسی دیگه بریا پدکی و مالباتا بارزانی بریا پارتیا کنترا حزب کنترا دخوازه که قلفه که چه بکه اشته از نه کردان کردکم از نه ایریشه کرداد کم لی از ایریشی پکه کد کم دخوازه آلگیه که اوسا چه بکه لی کلین اف دروه که مازنه بریا پدکه که پولس کردیتیه لخواد که تو علاقه خوب کردیتیتنه به پارتیا حزب کنترا که تفگره که کنترا و تلیوان ده قتل کرنا 17,000 ولاد پاریزین کرتایه ده شهادت وان دایه ده خوازه که ببیجه که استن ایریش پکه کد کم ناخر دولت ترک ایریش گلی کرد همویاند که ده خوازه کردان قرب که ده خوازه که گلی کرده که گاوک مای آزاد ببن آزادی وان جهوله راب که کردان بندست بیله کردستان دیسا به ستاتو بیله ایجا پانیکا وانا مازن جوه که ادی کس نما بواند خاپه حتی پدکه جو سابیه کو دینا خوب دینه دی بیجه از هل بجارتن باشوری کردستان بایکوت کم جبر کو دزانه
tu kes edi pağa ve buê tarza siyasete nake ku li pêşiya çarenûs û paşeroja gelê Kurd azad bûye asteng PDK tevî AKP çawa xitimiye PDK jî beman away xitimiye qedera wan bûye yek û qedera wan bi vê mizgîniya ku tevgera azadiye dayî bi vê mizgîniya ku gerîlan azadiya Kurdistanê li çayên azadê Kurdistanê yek biye xistina van firokan ku mirov dikare wisa bişibîne çi tizanî hevala azê dema ku kawaya hesinkar li hemberî dehaq şermeşan de di destê dehaq da jî amûr û alavên şerê qirê şerê derûnî şerê taybet hebû ew alav û amûr çi bûn li ser digote çi dîroknûs dinivîsîn ya jî em bêjin ê ku basa wê mîtolojiyê dikin digotin li ser pêlên dehaq li ser milê dehaq du mar hebûn mêjiyê xortan dixwar ew mar de esasî xwe amûr û alavên şerê qirê şerê taybet bû amûr û alavên şer bixwe bûn ê çawa bû kawa rakir bi gurzê xwe pêşî wan maran pelçax serê wan maran pelçax pişt re jî serê dehaq pelçaxte îro em lê nerin gerîlan azadiya Kurdistanê gerîlan Yeja Astar û HPG wan marên dehaqên vî zamanî wan sîhayan yek bi yek dixînin binkeyan hemû tarûmar dikin dêna xwe bidine vê şeveqê jî di vê şeveqa Nevrozê da jî gerîlan azadiya Kurdistanê ragandin ku operasyoneke şoreşgerî li dar xistine û bi kêmanî çil û yek dagirkeran kuştine binkeyên wan jî ji holê rakin ew yek bi yek ew binke ji wan çiyayên azad werin paqijkirin ne tenê li wê derê em di wê baweriyê de ne û tişta ku me ji elmê apoyî fehm kiriye ew ê yek bi yek binke qereqol qelekolên ku li Bakurê Kurdistanê jî hatine ava kirin bi gurzê gerîla ew ê yek bi yek were rakirin bi berxwedana gelê Kurd ew ê yek bi yek were rakirin heta ku bigîje girava İmraliyê ew ê ew derî jî werin parçe kirin û ew ê rêber apo azad bibe bawayekê fîzîkî û ew ê gelê Kurd teqez bigîje azadiya xwe îşte tirs û fikar û çavtirsîna hikûmeta AKP MHP Erdoğan û Bahçeli ev e tirsa mezin a Mesut Barzanî ev e çünkü şirîkatî Mesut Barzanî bi Devlet Bahçeli'ye ku son dixe her roj dema ku Devlet Bahçeli dertê ser ekranan dibe çi ez ê xwîna Kurda fir bikim dehaqê vî zamanî û Mesut Barzanî jî bi partiya xwe PDK bûye emirberê wî li dijî vêyekê bangewaziya tevgera azadiyê heye helbet dibêje dema yekîtiyê ye PDK ne hemû PDK malbata Barzanî tê nay ew dizane lê gelê Kurd di vê qonağê de ji bo azadiyê derketiye ser rê ew ê bi xurtkirina yekîtiya xwe teqez ew ê bigihîje mexseda xwe jî tirsa mezin a hikûmeta faşîst şefê faşîst Erdoğan hikûmet û desthilata faşîsta AKP MHP ew e ji ber wê yekê diçe Bexdayê ji ber wê yekê dixwaze bi Beşar Esad re bi Şamê re li hev bike ji ber wê yekê çû Qahîrê bi Sîsî ra rûnişte ku digote ev beden ez naçim ew dîktatör e ez naçim berê lê ji bo ku tevgera azadiya Kurd paş ve bixe lawaz bike qez bike ji bo ku gelê Kurd qez bike radibe diçe bervan deriyan stûyê xwe xwar dike destê wan maçî dike dibêje hahanka hinek alîkariya me bikin piştgiriye bidin min destekê bidin min da ku Kurd negîjin azadiya xwe gihîştina azadiya a Kurdan ew ê desthilata Erdoğan têk bibe lê ev bira nebe tirs û fikareke ji bo gelên li Tirkiye jî ji ber ku azadiya gelê Kurd azadiya gelên Tirkiye hemû ye PKT'ên Tirkiye hemû ye gel û PKT'ên Rojhilata Navîn hemû ye destpêka tevgera azadiya Kurd di heftê û sisiyanda di bendava çûbûqê rêber apo dema ku wê civînê çêkir û gote ku Kurdistan mîtînge ê ku bi rêber apora meşiyan Hakkî Karer şehîd Hakkî Karer û Kemal Pîr şehîd Kemal Pîr bûn her du jî ewladên bi wêrek bi onur ên gelê Tirkiye bû ango ev tevger ji destpêkê ve her çiqas cewhera xwe her çiqas armanca xwe Kurdistana azad e lê tevgereke internasyonal e tevgerek ku hemû PKT dikarin xwe têda bibînin û îro têda dibînin jî çawa ku ewladên herî bijarteyê gelê Tirkiye ewladên herî bijarteyê gelê Ereb dibêjin ku em azadiya xwe ji azadiya Kurdistanê da dibînin em azadiya xwe di azadiya fîzîkî a rêber apo da dibînin ew ê teqez ev tevger bigîje vê mexsedê belê heva Ramazan te jî behsê kir îro daxuyanî HPK jî ket em
Eva Mustafa ve parve bikin berfrehiye her vaha liçyayın Kurdistan jel Zagrosan Heremin Brados gerleyin azadiye Kurdistan Nevroz geleki merasimin heybet piroz dikin eme wanji godarın xore ragihinin peyaman eme parve bikin peyame wan yebeden keye eme were parve bikin le beriyevi em daxuyaniya navenda ragihandun çepemeni HPG لسر operasyonu şoreşkeri em şwere ragihinin HPG daxuyaniya HPG bi rengi berdewam dike gerleyin azadiya Kurdistan'ı bi serkeftirin mezin en havayı Nevroza 2024 diyariya geli Kurt geriye jiberjahi ve ji 19 adara 2024 bu operasyonun şoreşkeri derbeke girenle arteşatır kada girker xız bevi avayı Nevroza gel piroz gir HPG gut lqada berxwedana ya gire Ahmediye ya leherema rojavayı zape ya şehit delil lidiji se baregen arteşatır kada girker roja 19 adare saat derdora nehu nivan de operasyona şoreşkeri ya şehit Juan şehit Andok hatiyele darxistin operasyona şoreşkeri bi taktik u teknik eke teybet bi inisiyatife hezelme despekir u despekeli da girkerin qada şehit Cemre hatiye xistin dive derba giran de du konteyner konek çeperek hatine imha kirin 15 dagirker hatine ceza kirin neh dagirker ji birindar bune pişti ve leydane derbin bandor le dagirkerin qada şehit Cemre hatine qistin du dagirker hatine ceza kirin dagirkerek birindar buye du çeper u çekek bombe aveş ab zincir ji hatine imha kirin le qada şehit Cesur jiçar baskan ve derbin xurt le dagirkeran hatiye qistin le dere begişti 24 dagirker hatine ceza kirin dagirkerek ji birindar buye heza operasyona şoreşkeri çu ser heft cenazeyin dagirkeran u destanine ser bombe avejeke b heft çekeke niv otomatik zincir u 105 fişeken ve dürbünek roje amureke dest nişankirine sistemeke denk lepikek du bataryeyen termal adaptörek u du kameraya hezelmeyen gerilayen profesyonel ku destane ser çeka bombe avej a b heft çeka dagirkeran lehemberi dagirkeran bikar anine broketa b heft le panzereke dagirkeran hatiye xistin biçeken ferdi u niv otomatik le dagirkeran qada şehit Pirdoğan hatiye xistin de encam ede kamereke mobs u projektör cihatine imha kirin heza operasyona şoreşkeri derbin xurt li dagirkerin dixistin bi vasaytin zirxi dest li qada çalakiyên werdane de encam edene çarmane paşte vegerin de operasyona şoreşkeriya şehit Civan şehit Andok de bigişli çuru yek dagirker hatine ceza kirin 11 dagirker jî birindar bune girla destani heft cenaz gerila destaniye heft cenazin dagirkeran u destaniye ser bombe avejeke b heft çekeke niv otomatik zincir u 105 fişeken ve dürbüneke roje amureke dest nişankirine sistemeke denk lepekek du bateriyen termal bombe avejeke bi zincir çekek ferdiya MPT 55 heft kamera 12 kameraya mobese heft projektör heft çeper se konteyner du kon u radarek hatine imha kirin hevriyelme ekin u can şerku dive operasyona şoreşkeri de birhi Nevroze bi ser dijmin ve meşiyan bile hengi şer kirine u şehit bune agayin berfre en ser naslamaya hevriyelme yen şehit bune ve pişre bigeleme walat Paris u raya giştire vere parvekirin anha le Nevroze Ahmedi Hevseruka dem parti Tuncer Bakıran bavarım da ve ber emha nek bere xwebidin qada Nevroze Ali Ahmedi pişemedisa verin stüdyo em hiç ticaraj bir nakin Kemal Kurkut'un katilin Kemal Kurkut em dizanen o anamana nastıkın emi mutlaka Kemal Kurkut'un hesabını mutlaka bir şevazeki demokratik hesabın Kemal Kurkut bipirsin. 2013 yılında yine bu Nevroz alanında disa 2024'dan da kadın Nevroz'da barış ve çözüm dve platformada okunmuştu. Deklarasyona rebel
Rezdar Öcalan li vê derê hat xwandin. Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanın Ew deklarasyon demokratik, barışçıl bir ortamda eşitçe 86 milyon gelên ku li Türkiye li Anadolu'ya ek jiyan dikirin ji bo wan çareserî bû. Ew deklarasyona çareserî bû. Kürt düşmanları bu ülkede Lê belê gelmesin diye demokrasi ê ku naxwastin ku demokrasî aşîtî werin wê welatî deklarasyon ew deklarasyona 2023 da nedîtin, nas nekirin û berçavana derbas nakin. olarak 2013 Em wekû Partiya DM ew deklarasyona ku 2023 da ku reber Apo danî holê ku ev deklarasyona aştiye û demokrasiyê bû. deklarasyonunun arkasında Em pişt vê deklarasyona wekû Partiya DM yine dîsa vesileyle bi vê vesîle İmralı cezaevindeki girtîgehan İmralî da arkadaşlarının da Nevroz bayramını kutluyoruz. em Newroza Birêz Öcalan û hevalên wî pîroz dikin. Değerli gençler, Ciwanên hêja biz mücadeleyiz. em têkoşînin, em biharin, em hêvîne, em aşîtîne, em azadîne. Daha birkaç yıl Meze bikin. Berî vêna çend sala? devlet arkadaşlar lütfen taş atmayın. Lütfen. Heval nokevir Daha navêjin. birkaç yıl önce kimi hükümet yetkilileri ne diyordu? Gençlik Duse sala berî vêna gençlik burada. rêderên devletê digotin ku ciwan ku derine, ciwan li vê derine, ciwan li qadê Newrozê Amedane, ciwan li qadê Newrozê ne. İstanbul'da Ê ku dixwazin ciwana bibînin bila li İstanbolê, li Batmanê, li Sîrtê, li van Newrozan bimezînin. diyorlardı ki Ciwanên hêja halleri kalmadı. digotin ku qeteqeta wan nemaye, hêsa wan nemaye. Alın Meze bikin, mecal ji were ev, size duruş, alın size. teqet ji were ev, bibînin sekin çawa dibe, berxwedanî çawa dibe. Bizlere bu direnişi, bu Ê ku ev rûmet dane me, gençlerinin ê ku ev berxwedanî dane me, önünde baş eğiyoruz. em li hemberê jinan, hemberê ciwanan, li hemberê civaka xwe, Biz de em bejna xwe ditevînin. hep var olacak. Em ê bi tevahê mecala xwe, bi qudrata xwe, em ê li vê derê her hebin. Gelê me hêja. Li Ankarê Ankara'da yine dîsa hesaplar yapacağız. hesabên qirêj tene kirin. Li Ankarê birlikte, îtifaka jî teme re ile birlikte bi îtifakên gurara bir ittifak dijbertiyekî Kurda tê kirin. hesaplar yapılıyor. Hesabên qirêj hene. Ankara'daki kirli hesaplar Li yapanlara ev hesabên qirêjiyên Ankarayê em ji wan re dibêjin ku Ahmet'tedir. eger ku hesab li qasire be terazî bil Newroza Amedê bibe, li qadên Amedê be. Ankara'daysa Eger ku şer li Ankara be, aşitî li Amedê li Newroza Amedê. onlara diyoruz ki Ê ku hesabên şaş dikin, hesaplarınız Ahmet hesabê wan şaş wil Newroza Amedê li we vegere. yanlış Em ji were dibêjin ku hesabên şaş nakin. Hesabên şaş edenlere, yoksullara wê ji gelên wî welatî, ji feqîrên wî welatî re ji bin destê wî re tu xêrênînin. tecrit politikası uyguluyorlar. Anha tecridekî mutlak din neşandin. Ya birey min, Tecrit politikanız iflas etti. politikayê ve tecridê iflas kir. Onlarca insanın İflas kir. bir hücreye sığdıramaz. Hûn nikarin îrada milyona kesî têxin nava hücreyekê. Taleplerini Daxwaziya milyonan yên aşitî hûn nikarin di hücreyekê de hepis bikin. Ji bo vê jî ya herî baş ya herî rast talep ve istemleri daxwaziya ew qas kesan milyonan goyê xwedayîna wan e. sizlere diyoruz ki Em ji were dibêjin ku şûna şer çareseriyê. adresini istiyorsanız Eger ku navnîşana çareseriyê dixwazin, kadar yakın
İmralı cezaevindedir. eğer kuntukazın İmralı cezaevinde nam nişan girtigaha İmraliye aynı zamanda irada çare seriye li İmraliye yoksulların da insanca yaşaması. jiboy kod li velatê feqîrî bin dest jî bi rengekî baş bijîn herin wê derê. Em li Batmanê li İstanbulê bunun. Dört bir yan Li çar aliyê Kurdistanê û Türkiye pîrozbahiyê Newrozê de bun ama. Hûn bizanin ku olduğu gibi wekû ku li vê derê di tevayê qedên yên Newrozê de özgürlük sloganı her kesî azadiya rebera pot xwast. Her kes banga vîna dikir. Şimdi sabah kalkıyor, Sibê radibe atıyorlar, pişev radzin û dibêjin ewlîkariyê sînûr. Ewlîkariyê sînûr. Wisa her daim vî tiştî dibêjin. sınır güvenliği dediği Tiştê ku ew dibêjin ewlîkariyê sînûr çi ye hûn zanin? güvenliğe nerede bir Ewlîkariyê sînûr sınır orası diyorlar. ew nadibêjin ku li ku derê Kurdek hebe Sibirya'da da, Japon Kurdek hebe wîna tu nekirine. Ewlîkariyê wan sînûr dema ku vîna dibêjin ku li Sîbiryayê ji Kurdek bibe pêwîst e ji holê re bibe. sınır Ez ji li vê derê ji wara dibêjim ku der diyorsunuz, bunu biliyoruz. tiştê ku hûn dibêjin sînûr Kurdin û Kurdistan e. Em dibêjin ku li Ankara li Rojhilata Navîn Diplomasi yerine diplomasiyê û şer didin meşandin şuna vêna aşîtiyê esas bigirin. Ji bo aşîtiyê kar bikin. cesur olanların Şer karê ê tirsonek e. Ên cesur yên wêrek aşîtiyê pêş dixînin. çözüm ve barış deklarasyonunu ortaya koyanlardır. Değerli Yên wêrek yên cesur ê ku deklarasyonê çareseriyê divê qadê de dînin ser zimanê. Dîsa îtifaqekê jî temel derketine hemberî me. Ev îtifaq bu JITEM ittifakını ev îtifaq li Mehmet Ağa li Elazığ li İstanbulê jî Tansu Çiller derket pêşiya me. Tansu Ê ku diva hilbijartina de di Tansu Çiller yên ku Mehmet Ağa poz didin ji me re çi dibêjin hûn dizanin? Wisa ji me Kurdar re salê nodî nîşan didin. Faîlê meçûla nîşan didin. aynı meçhul cinayetler. Hezaran faîlê meçûl hatin kirin. O karanlık günleri Ew rojên tarî ê ku hezaran bedel dayîn, hezaran welatparêz hatin qatil kirin. hakkına geçit verecek Peki gelê Amedê, ciwanên Amedê ev ittifaqa jî temere rê bide. zannediyorlar ki Wisa pê hesin ku wê stûyê xwar bikin. yıldır Hûn pêncî salin cezaevlerinizde di girtîgehan da bi cinayetên faîlê meçûl iradesine kayyum atamakla bi rejimê qayyûma ve ticera bugünden sonra da ve irada me neşkenand. Hûn vir şunda jî gelê Amedê, ciwanên Amedê asla ticaran qet ticera hûn nikarin boyun eğecek misiniz Ahmet halkı? hûn ticaran nikarin ve iradeyê bişkînin. Gelê me hêje me. Müzakereden kaçıyorlar. Ji müzakere û ji diyalogê direvin. Yine tecrit uyguluyorlar. İrada çareserî tecridê Seçilmiş li ser irade çareserî tecridê tektînin. cezaevlerine atıyorlar. İrada gelê Kurd davêjin girtîgeha Operasyonlar yapacağız. û dibêjin ku em ê operasyonên leşkerî mezin bikin. Daha fazla can Operasyonên leşkerî yê mezin tê çi wate ku zêdetir hindahî û xûn were herikandin. savaş ve çatışma demektir. Te wata ku her ciyên ku Kurd lê ku lê jiyan dikin li wê derê şer bilindkirin, şer xortkirine Sofrasından ekmeğini ve û zêdetir civak xizankirin e. operasyon demek Operasyonên mezin gotin te çi wate iktidar ê ku bi xûnê xwedî dikin, bi xûnê serpiya dimînin xwedayîne jiyankirine. Em carekî dir li vê derê dibêjin ku büyük maliyetê şer pir zêde ye. en az olan şeyi tercih Tiştê ku maliyeta wê herî kem şûna şer yerine şûna operasyonên mezin li Süleymaniyê li Duhokê Kürt insanlarını şûna kesên sivîl yên ku qet dikin şûna vêna
aşitiye tercih bikin, diyalog tercih bikin, müzakere tercih bikin. Peşeroja ve velatı net şerde, net pehvçüne de. Savaş çırtkanlıktan Baronin şer, eko şer kırdıkın. İstanbul'un emekçileri Nabın peşeroja velatı. Peşeroja velatı, peşeroja Kurdada, Bindestan'da, Karkaran'da u irada açtı ku ev nişandını. değiliz. Bunların derdi Kürtler değil, emekçiler değil. Derdivan ne Kurdun ne Ketkarın. Bunların derdi Derdivan savaş, Derdivan şerre, rent umarına. savaşa izin vermeyeceğiz. Em destur nadın şer, em jişbuy şer dibijim na. Em lehemberi operasyonun mezin yen şerin. Em hep havra. Birlikte büyük bir Fakirin vivalati, khazanin vivalati, bindastin vivalati, emil diji vi şeri derbkev. bu savaş Emil diji ev qirinin şer derbkevin. Emil diji rant u şer derbkevin. değerli halkımız Hevali fazla meyheja, kaldınız. Ramazan ayıdır. gelli meyheja. Ramazan ayı vesilesiyle Şiberem ida Ramazan dana, kutluyorum. maha Ramazanaya. Çağrı yaparak Azı sözlerimi bitirmek düsse bangen ditir bikim, o bivirengi akhaftına xob davi bikim. Bangama yekemi, iktidaradır. bangama jbuy devlete jbuy desilatırı. Şer, bestatü buyun. Bu halkı yolunda Kırına gırtgaha, u nikarin riyavi gelli kot bikin. halkını ortaya Dve Nevrozeda civake irada xwa da nişanda. Eger kun vina dibinin, eger kun dibizin irada gelli kurt van kadandaya. bir an önce Bilezu bes şuna şer Türk ittifakını ser esası ittifaka Türk u Kürt ediyoruz sizi. u cardın deklarasyona çareseri nüjem bikin. İktidara ve Banga me düyemiş eva ku önünde iki yol var. Ya bunların kesim ku aşitiyet duazın demokrasiyet duazın demokratik yan vak ku avdibêjin ku yan an pêşiya me şer heye an jî rebasê demokratîk heye. Ji bo vê kejî ez tevayê kesimên yên civakê re dibêjim ku ya herê rast têkoşîna aşitiyê û demokrasiyê. mücadelesini yürütmeye Lazım e tevahî ittifakın yên civakî têkoşîna demokrasiyê bilind bikin. teröristan kavramlarından vazgeçeceksin. Pêwîst e hûn ji gotinên wek ku terîristan devjê biqerin. Hûn ji zimanê me re dibêjin zimanê ku neyzanin. Ev ziman 13,000 sal ser vê axetê axaftin. Cê ku ji hûn jê re dibêjin terîristan jî Kurdistan e. Önce Ji bo vê yekê jî bi lez û bez siyasetinizden vazgeçin. ji ev siyasetê devjê berdin. Kürdistan gerçekliğini Rastiya Kurda û rastiya Kurdistanê hûn mecbûrin nas bikin. muhalefete seslenmek Ez istiyorum. bang li muhalefet û bindestan dikin. Cesur olalım. Ez dibêjim ku ji ji bo pirsgirêka Kurd cesûr bibin, rastiye bînin ser ziman. Ev desilatdariyê Hizalanmaktan ziyade vê desilatdariyê şermezar bikin. Kürt meselesini demokrasi Muhalefet pêwîst e pirsgirêka Kurd, pirsgirêka demokrasiyê, pirsgirêka çareserî, pirsgirêka azadiyê çareser bike. Êku qirîna şer dikin li hemberî vêna pêwîst e em bingehekî aşitî bidin wînandin. bakın Hevler'den Xala pêncê min ev jî ji bo Kurda ye. Ahmet'e kadar Ji hevlêra heyana Mehabatê, parçasına ne Şiqa Mişlo, Heyanî, sadece burada Kemal Kurkut katledilmiş Heyanî Amedê. Süleymaniye'de Ji axa ku em li ser jiyan dikin jê re dibêjin terîristan. Damasco'da Kürtlerin başına top ve mermi yağıyor. Li Kobanê, li Sleymaniyê, li her derê li ser me bombabaran tê kirin. Coğrafyasında yaşayan hepimiziz. Onun için Li bütün ser vê axê em hemî Kürt Kurd jiyan dikin ew welatê me Kurdistan e. Kürtlerin örgütlerine çağrı yapmak Em bang dikin rexistinên çar parçeyê Kurdistanê. Tamam.
اگر کو ایرو نه دما یکتیه نه تیوی به دمه امی کنیا ورن جم هفدو امی برهمبری اف دجبرتیه کرد اف اتفاقا کجر هگر ام نبن یک امی کنیا ورن باهردو birlikleri önündeki engelleri ortadan پویسته کو آستنگی و کل همبری نتوا یکتیه نتوی هینا ام حوانا همی جهوله را بکن وکو هیزن کردستانی faşizan هیزن چپگر ین تکجی ین düzenlere ve yoksullara kesin bindest پێویستە ئەم لە بەرەمبەرێ ئەو پلانên شەر قرینên şer دەربکەون تێکۆشینێکی هەڤبەش پێویستە ئەم ڕێوا ببن لە هەمبەرێ ئەو پەرگەڵا فاشیزان yarısı dilini kullanamıyor. Civaka Türkiye gelek kes bin sinurên birçîbûnê de jiyan dikin. Civaka Kurd nikare zimanê xwe bikaribî, zimanê xwe bide şixulandin. Statûyeke wan tune ye. Ji bo ku ev were qezençkirin, lazim e em bi hev ra têkoşînekê hevbeş bidin neşandin. Gelê me Amedê yên heja. Êku şer dayetmeme dikin. Hayır. Savaş çığırtkanlıklarına en iyi cevabı nerede vereceğiz? Ji bo planên şer 31 Mart'ta. Em ê herî zêdetir bersiva baş sindoqa da bidin. Bu savaş çığırtkanlıklarına Evê ku qîrînên şer dikin, em ê sûyekê aderê sindoqê bersiva xwe bidin wana. Hûn ji vê tiştî amade ne? kentimizi sömüren Evê ku bajarê me dagir dikin, ev rejima qayyûmê, evê derewker, evê diz, gönderecek miyim? em ê va qayyûmana rê bikin. Ahmet. Bizim olanı. Em ê ku aîdê me, ê ku aîdê gelê me, em ê şaredariyê xwe bigirin. 10 roj me ku em şaredariyê xwe bigirin. Hûn amade ne ku em car din şaredariyê xwe bigirin. Malava avabı. Ahmet malava avabı. Em her daim verra serbilindin. Dem ameyi, dem Ahmede'yi, dem Kurdayı, dem Kurdistan'ı. Mehem yara serkeftin. Biminin khayru khashiye da Nevroz ve Piroz mu? Dajli Kurdistan, dajli Nevroza, Batişkiya giren olsun dajla Piroza, dajli Kurdistan, dajli Nevroza. بله گوداری جامل پیام تونجر بکرهان هف سروکی دم پارتی گوداری کرد درباری نوروزی ده پیام جبو هلبجارتنا سیو یکی آداری بریارداری جبو کو شهرداریین هاتن گاسپ کرن دبن سیستم قیمان ده ببن شهرداریین گل پیام جبو آزادی فیزیکی یا ریبراپو هر وها پیام جبو چارسریا پرزگریکا کرد برنگه کی آشتیانه وانا هموجی هات زمان نهاجی می بحوالی خوره رمضان ویم جاریجی و نوروزی و پیامین گشتیجی بنرخینن حوالی رمضان از دخوازم جوی دست پی بکم نها ام دزانن بریده مکی پینگاوا آزادی فیزیکی آری براپو هاتا دست پی کرن یا یکمین پینگاوا دویمیجی شخواه دوری دیه بریاویجی حمله این پرمزنیه هزین پارستنا گل هرمی پارستنی المدیه کو براستی جمرو وک میناکی چاپی ناسبه که حمله این دیروکینن جبو لدیجی داگر کرم به برسوه که دیروکیا گلی کرد لدیجی همو پرگالا قرکرینی یا کو خرسر گلی کرد فرض دکه لباکوری کردستان دو مشن سرکه هبون مشن آزادی هات بناف کرن جی قرسه و جوانی بر به امارایی و بگشتیجی حمله نوروزی و اف راگهاندنا ها پگی دنرین اتا اف همو پینگاو به هفره نجوی چاقید هاتیه دست بکرن شپینگاوا یکم جمش آزادی الباکوری کردستانی حمله گریلا بو زمین کو نوروز کی ویرنگی وره پیروز کرن و دسیو یکی آداری ده و چاوا مهرخوا لوی قوناغی بکه بله اول مصطفی نها مگوت قادن نوروزه جبو گل کرد بویه قادن رفراندومه آنینا زمان آدا خوازا خویا سیاسی آنگو بیان کرنا
îradeya xwe ya siyasî gelê Kurd ev bi salan e bi derketina têkoşîna tevgera azadiya Kurd ve bi derketina tevgera apoyîra li qadê Newrozê nîşan dide ji salê not û dudiyan heta niha bi vî awayî. Dema ku Newroz girseyî bûn li Bakurê Kurdistanê gelê Kurd li wan qadan her tim îradeya xwe ya siyasî beyan kiriye û ew jî eger mirov formüle bike jiyana azad e. Jê wê datir tiştekê dinîne. Birêw rêbazên demokrasiyê, birêw rêbazên aştiyane çareseriya Pirsa Kurd e ku di Lozanê de di sala 1923 de Kurd û Kurdistan bêstatû hate hiştin. Kurd dixwazin ku dawîl vê rewşa bêstatûyê bînin. Bi kî bînin? Bi pêşengiya tevgera Apoyî, bi pêşengiya rêber Apo û bi azadiya wî fîzîkî bînin. Pêgava dema azadiyê beriya 4 salan hate destpêkirin. Gihîşte merheleyekî beriya wî jî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye rêber Apo îradeya mina siyasî îmza datin komkirin ku ew çalakiyên bûya we hê jî berdewam dikin. Lê tabî di dehê cotmeyê de îca pêngava ku hate ragandin ango pêngava ji rêber Apora azadiya fîzîkî û çareseriya Pirsa Kurd bi pêşengiya hêzên ku dostanî bi Kurdan hatkin ango ji aliyê biyaniyan ve hate ragandin. Ev çawa gihîşte vê merhelê ango ev têkoşîn ev daxwaza çareseriya Pirsa Kurd çawa ji sînorên Kurdistanê derkete, ji sînorên Bakurê Kurdistanê derkete, çawa bû em bêjin meselekî wisa ku di rojhilata navîn gişta tenî qaşkirin û li cîhanê tev tenî qaşkirin bi saya paradigmaya netewaya demokratika rêber Apo di nav 6 metrekare li zindana İmraliyê de rêber Apo paradigmayeke bi vî away bi pêş xiste. Êca her tim ji bo çareseriyê destê xwe dirêj kir, ket da, pêşniyazan kir, nexşerê dest nîşan kir, parêznameyê bi serê xwe formül û receteya çareseriyê ne têr nekir, mütabakata Dolmabahçe derxiste holê di 28 Sibata 2015 de ku wê demê darbeyeke postmodern hatibû îlan kirin li Tirkiye. Rêber Apo gote ku em pêvajoya darbeyan jî bi vê mütabakatê em bi dawî bikin navê mütabakata Dolmabahçelê hatibû danîn û çareseriya Pirsa Kurd li ser 10 xalên makul hatibû formülize kirin. Devleta Tirk çikir bi pêşengiya AKP şefê faşîstê Tirk Erdoğan gote ku ez qebûl nakim ez vê prosesê dixim sarincê dixim dolabê de. Piştre çibû rakirin îja plana çokdanînê li hemberî Kurdan xistin dewrê di MGK îlona 2014 de li serê mutabık mabûn xistin dewrê û êrişê Kurd û Kurdistanê kirin li Bakurê Kurdistanê cihî û bajar û navçeyên ku kakil û cewhera Kurdayetiyê bûn bi tang û topan xwastin xerab bikin ji hev de hilweşînin. Êde giştin armanca xwe. Li çiyayên azatên Kurdistanê gerîla berxwedaneke dîrokî bi pêş xiste têkoşiye û ne tenê têkoşiye car bi car peyam jî da dewleta Tirk. Ew anka gelê Kurd hafzaya xwe xurt e ne wekî berê. Na dibe ku civaka Tirk wezîrê karê hundir ê Tirk evî çeteyê serçete yek ji wan serçeteyan Süleyman Soylu çû sergoyê dîrokê hatibe ji bîrkirin wekî em bêjin Mehmet Ağa filan ew jî hate ji bîrkirin Kurd ji bîr nakin. Süleyman Soylu qet negotibe 15 caran gotiye ku ev ya bahara dawî a PKK. Endî PKK ew kesekî navî hilnede. Her carê gerîlayan bi çalakiyên xwe peyameke xurt danê. Li Mêrsînê çalakiya canbaxşana a şehit Sara û şehit Rûken. Li nav dilê dagirkeriyê, li paytaxta dagirkeriyê li Enqerê çalakiya fedayî çalakiya canbaxşana a şehit Rohat û şehit Erdal. Bi vî awayî çi kirin? Tevgera azadiyê gote ku tu dibêjî PKK qediye PKK kîngê bixwaze li kuderê bixwaze li goriyê şert û mercên ku ew amade dike dikare el te bixe te sewsî bike te sersem bike. Lê em dibêjin çi were em çareser bikin. Ev dibe ji çarenûsa gelê Tirkiye gelên li Tirkiye gelê Kurd bira di şer de nexitime. Em ne mecburin ev şer ne qedere. Ama çi em dikarin li ser masekî
masaki çawa masaki müzakere ku rêber apojî li ser navê Kurdan di temsîliyeteke wekev de li wê derê rûne û em müzakere bikin em çareser bikin. Eger tu dibêjîna em ji şerra jî amade ne gerîla xwedî wê qabiliyetê ye, gerîla xwedî wê potansiyelê ye. Bifikirin ev şerekî bêevsengî ye. Şerekî di navbera gerîlayên azadiya Kurdistanê ku tenê çavkaniya xwe gelê Kurd e ji nav dilê gelê Kurd derketiye ev têkoşîn gerîla li ser navê gelê Kurd vê têkoşîna azadiyê dimeşîne lêl aliyê din. Devleta Tirk di nava meselê de ye. Devletên dagirkerên Kurdistanê di nava meselê de têr nake, devletên NATOyê di nava meselê de ne çek didinê. İmkan didinê, istihbaratê didin Devleta Tirk, Devleta Tirk şerekî bi vî awayî bêevsengî dimeşîne, lêl hemberî gerîla dîsa nikare xwe bilaptîne. Te bahsa meşên azadiyê kir, ew meşî meşa ku di navbera yekê Sibatê û heta 15 Sibatê ji du baskan vel Bakurê Kurdistanê bi pêş ket ji bo çareseriyê dîsa gavek bûn. Lê Devleta Tirk çavê xwe kor dike, goyê xwe ker dike, zimanê xwe lal dike. Li ser navê çareseriyê tu tiştek ji devî dernake ve ji ber ku siyaseta xwe jî ji xeynî şer nikare bi tu awakî din bimeşîne. Ev hikûmetê şerê taybet, şerê qirêj ye li hemberî gelê Kurd ya evê were rê ya evê wekî hikûmetên beriya xwe evê jî biçe sergoya dîrokê. Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Doğan Güreş hikûmeta herî şedîd bûn ku bûn sedem ku 4000 gundên Kurdan were şewtanî li Bakurê Kurdistanê bûn sedem ku 17000 Kurd bi destê Hizbul Kontra ku îro roj navê Hüdapar li xwe kirine wî jî dikevin hilbijartinan li Bakurê Kurdistanê xweyna Kurdan rijandin ew negîştin armanca xwe negîştin wê mexseda xwe ya qereş muvafakat nebû ji wan re ew têk çûn sergoya dîrokê îro roj Erdogan û Bahçeli û wê bloka faşîst jî ew ê bi gurzê gerîla bi vê biryardariya gelê Newrozê ku li qadê Newrozê bi milyonan Kurd dibêjin em ê azad bijîn ew ê jî muvafakat nebînin ew ê jî wê mexseda xwe nikarbin bibin serî. Baş bu ve girêdayî niha em dizanin hilbijartên Sîvyekê adarî taybetî rejîma AKP ji bo hilbijartinan dixwaze propagandaya ku em ê heta kurahiya dibêjin 40 kilometre di xaka başûrê Kurdistanê wê dagir bikin PKK bi dawî bikin û heta Qandîl behta operasyona Qandîlê jî dikin ev ê bêguman ji bo hilbijartinê wê bêbkaranî wek propagandayê lê di heman cemê de alîkî vê planê dijî heye ku piştî Sîvyekê adarê plana dagirkeriyê li ser başûrê Kurdistanê misoger bikin veya di çapameniya Kurdê jî hatiye deng dayê her wa di rojhilata navîn de çapameniya Erebî jî ev cihgirtiya Tirkî jî. Lê ez tiştê vê jî dixwazim bêjim na tiştê ta nirxand û anî ziman Newroza îsal pêngava yekemîn pêngava duyemîn meşên azadiyê li Bakurê Kurdistanê hemleyên gerîla daxuyaniya HPGya sürpriz vana hemû jî wê bandorê li ser vê hemleya ku Devleta Tirk li ser başûrê Kurdistanê wê nabe sedemekî bo têkçûna vê hemlê hîna dest pê nekirî wê têk biçe? Helbet yani Devleta Tirk niha endî di qilqilînên xwe yên dawî daye yani dewlet bi xwe nebejî ev hikûmeta ku vê erk û berpirsiyariyê danê erka ku tiyê Kurda qirbikî danê êdî em bêjin gavên xwe yên dawî divî warî da davêje loma hawar û gaziya xwe car dibe Washingtonê car dibe Kremlînê car dibe em bêjin Bexdayê dixwaze ku mecalekî keysekî bi dest bixe û êrîş bike û helbet ew ê êrîşî bike ew ê bi dijwarî jî êrîş bike ji ber ku ji xeynî şer di destê vê desthilatê de tu estûrmanek nemaye nizane biaxife nizane behsa çareseriyê bike ji xeynî devê lûleyê tifingê pêve gerîla jî li hemberî vê li berxwe de û ne tenê gerîla gelê Kurd li berxwe de berxwedana gelê Kurd îro roj bûye hêvî ji bo gelê Ereb li rojhilata navîn jî bûye hêvî ji bo gelên li Tirkiyê jî û ew jî dibêjin lazim e em dî pêsîra xwe ji vê hikûmeta faşîst em xelas bikin heta îro heta vê qonaxê bi vî away hatiye ama ji vê qonaxê pêva ev jî net bûye teqez bûye ku Kurd bi kuştinê naqedin di dema dîrokê de em basa Nevrozê dikin ne îro Nevroz li hemberî zilma împaratoriya Asûran ku li ser tabletan nivîsandibûn ji kelleya mirovan ji seriyê mirovan ji xwe re keleh avakirine li hemberî wê împaratoriya zalim bi vêxistina agirê azadiyê li çiyên azatên Kurdistanê
هات بو مرحله آزادی تواهی گلن لروشلاتا ناوین نه تنه گل کرد آزاد بو و دمل روشلاتا ناوین کیر سر و زمین دجیا همو بسایا و تکوشینا کو پیشنگی کاوی حسینکار همو آزاد بون کلا ظلمه نینووا هات خستن ده قات تکبرن ایروروژی به تکبرنا دستلات فاشیست AKP MHP به تکبرنا شف فاشیست اردوغان و دولت باحچلیان نتنه کرد آزاد ببن اوه ترک جی آزاد ببن اوه چرکز جی آزاد ببن ارمن جی آزاد ببن عرب جی آزاد ببن لروشلات ناوین اوه دوره که نوه و به فکر و رامان و علما ریبر آپو اف دور ود به همو گرج وید زانن لوم همو دعوا آزادی فیزیکا ریبر آپو دکن و اوه دوی داخوازا خوداجی دوی مقصد آخواجی اوه تقاز بسر بکرن بله اول آزیل جمته چه هایی نام ورن جمته بله بردوامی مزگینیت و رمضان تو تدید ناوند راگه هندنا هپگه و ناوند پراسنا گل نپگه گوتبو 15 سیاهیم دو چار پاروکر بون چار دیمن آنها چار دیمن دیکتیه آژانسا و چار دیمن دی گریلا تیوی پاروکریه و بالافرین بیم روف bombe barkiriyem be tipa akıncı bayraktar tepeddu anka veşandine eme de saatin peşte saat du eme ve godarın xoreme amade bikin u eme bu veşinin daxuyaniya paşke heye her vaha ye megutubu lizagrosan o herimen brad dostene gerilayın azadiye Kurdistan Nevroz piroz kirine em peşi daxuyani paşke em godaran rapar ve bikin koordinasyonu paşke bi vesile Nevroz daxuyani ken viski ve şant o got Nevroz sonda parasını hebuna xwe u misogerkirine azadiye koordinasyonu paşke bi vesile Nevroz daxuyani ke vaha da o dibêje jinên Kurd ku Newrozê pîroz dikin di heman demê bi pêşengî û têkoşîna xwe ya di şer û siyasetê de derbasî qonax ve guherandina civakî jî dibin. Gelemeyê hişmendiya neteweyî bi dest xistiye li dijî yekperestî, nijadperest, zayendperest û paşverûtiya olî li ser esasê avakirina neteweyê demokratîk bi gelên herêma û cîhanê re jî di nav hevgirtinê de ye. Li seranserê Kurdistanê geleme xwe bi berxwedanê xemilandiye. Berxwedana bi heybet a geleme jinên Kurd û dostên me li Kurdistanê û cîhanê li qadan nîşan didin dibe mizgîniya serkeftinê û pêşxistina qonaxeke nû ya bilindtir. Bi şiyara azadiya fîzîkiya rêber Apo Kurdistana azad û jin jiyan azadî nexşereya sed salê diyar dike. Serhildana li hemû qadan bilind dibe riya bingehîn av ve guhestina mezin nîşan dide. Koordinasyonu paşke tekoşîn û serkeftina gerilayên HPG û yê ji astarê bi bîr dixe û dibêje gerilayên HPG û yê ji astarê ku sala 2024 bi rehê Newrozê pêşwazî dikin bi pêngavên serkeftî dijmin wêran dikin û mizgîniya serkeftinê didin. Paşk li ser giringiya xwe parastinê jî vê nirxandinê dike. Newroz sonda parastina hebûna xwe û mîsogerkirina azadiyê ye Newroz bi rehê Apoyî vîna pola ya mazlûm doğanan hesap ji faşizmê dipirse. Newroz helwesta Apoyîya gel tevger û gerilaya ku nîv sed sale li dijî desthilatdariyên Mêtînger hişmendiya azadiyê afrandiye daxuyanî wiha bi dawî dibe. Li ser bingeha ku Newroza 2024 vê serkeftinê bixwere bîne em Newrozê li hemû gelê Kurdistanê bi taybet li jinan pîroz dikin. Em bank li gelên Mezopotamyê û derdorên demokratîk dikin ku xwe dilê vîna di Newrozê de derketiya holê derkevin eyniya têkoşîna demokratîk ava bikin sala 2024 bikin sala têkoşînê azadiya fîzîkî ya rêber Apo. Pelegodarên hêja em niha li çayên Zagrosê bi merasimeke bi heybet me got Newroz hat pîroz kirin ji fermandarên yê ji astarê Hêzîl Özgür di merasimê de axiviye em hinek peyama heval Hêzîl Özgür godar bikin telefon bawerim Rojava احمد محمد ادیتوری اژانس هواری امی درباره روجاوای کردستانی نوروز روجاوای کردستانی چوا در واسبو بری اولی احمد
بری هر تشتی جنته ام پیروز دکن تبخیر هاتی و شنمه باش لبروز بو جشن و همو گذربان و تماشاوان و پیروز بکن هر بجی ام دخوازن ها بگشتی لنوروزا روجاوا باکور و روجلاتی سوریا وک ام دزانی جن حال شهبایش بر که هن سدمین روشا هوای نوروزا و پیک نهات بگشتی جمته چه فرمو راستش خوش دو و جالی قویت آماده کار سراسری حرم باکور و روجلات سوری که لکه حلبه جی حاضری جبو 12 شاهین گرسهی سراسری حرم باکور و روجلات سوری والحلبة لدار خسن سربة سبه جبر روشا هواي يا زحمت بارانا دجوار لشهباي لحلب لكوبانيل وحرفي دذران او تالكين قرسي او شاين قرسي يجبو نورزا ايصال هاتن طالو كرنج بو روجن بيش جوانا هات ديار كرن يا كوبانيل سبا بيستو ددوه بهي شاهي نورزا 2024 وبين دار خسن يرو طالو كرن لسبا وبين لدار خستن یا شعب و حلبه هنا جدا ماینا نهاتی سلال کرن نهاتی دیار کرن سرانسری باکور رجلات سوری چالکی و شاهی ایرو بریز چون لحشت ناوندان لباکور رجلات سوری شاهی بریز چون نهاتن ارگانیزه کرن دیرکه لگرکه لگه لقامشلو لعموده لدربسیه لحسکه لرقایه لحشت جیان شاهین گرسهی هاتن لدار خستن جسر بسبه ساعت ده سبه و شاهیا دست پروگرام خواه کرده نه پیشدربون ادنا و شاهیا ده پیشدربون کی گرسهی و یا هری بالکی شیشه هم بحث بکن کانتونا الرقای لهری باکور و رجلات سوری تبلیغون کی پر مازن گرسهی لچه بول که لکوه لباجار حسه که تبلیغون کی پر گرسهی لچه بول همه تکاتین هری باکور و رجلات سوری کرد عرب سریان چرکس ارمن ترکمان لنوا شاهیا حاضر بودن به جلوبرگ خواه یه گالری تبلیغا شاهیا بودن اف شاهی حیات در دوره ساعت 12 به پروگرام هنری بره چون و به خستنا شالیا نوروزا ایسالیا 2022 جالیه مالبات شهیدای حرم باکور و رجلات سوری هر مالبات شهیدا لوی باجاری لوان نفچه آدر نوروز لبا شاهیا و ختم جه و شون ده در فتح دایشی به آخافتن و مساج نوروز الهرم باکور و رجلات سوری جالیه رزبریا خسر یارم باکور و رجلات سوری و جالیه مجلس مالبات شهیدا و هر روها پارتی سیاسی الهرم باکور و رجلات سوری مساج نوروز هاتن داین بکشی سروان پیاما هاولی احمد کات هنکی بکرتی پیامین هاتن راگاندن گریدای هلوستا قلب گشتی چاب بله یعنی روشا هوای راستی لبا حشت نابند دتر یکلرین با کروجلات سوری شاهی لیاتن دار خسن اوجی ما پر زیده بو لی تبلیبونا گل تبلیبونا جی چه بود نابا شاید جی خوگرتو ما گفت تبلیبونا کی گرسی همون پیکاته جی دنار ده جی خوا گرتن بشاقادن شاهی گوهن هاتن گراندن وینین ریبر عبدالله و جلان هاتن برسکرن آلین کسکو سوروزر آلین تردنی آلین هزین سوریه دموکراتیک یکینین پاراستنا گلیه پاکی یکینین پاراستنا جن یا پاکی هاتن برز کرن به جوشکی پرمازن به هیجانکی پرمازن تبلیبونا و چیبو اوی جی باندورا خواه جوه یکی دگره مزگینی نوروزی یا ده نوند فرمانداری بشتی یا هیدن هپا که دادیار کرن دور دریا داخلیانیه تیره و مزگینیه لسانسری با کروجلات سوریه بیشن و جوشکی مازن بگله با کروجلات سوریه دا واکنش برده که تبلیبونا کیرو گرسایی بجوشکی مازن جبو شاهی نوروزی چه بو مروکار بدیجه دیستم بگرن مساج نگهاتبون دایم سه مساج سرکه یه گدناب همون گوتنن نامند نوروز شاهی نوروز داتبون ارگانیزه کرن همون اوجی آزادیات فیزیکی یا ریبرتی تکوشین آسپاوی گرک بلندتر بده یا
ترجی ایریش دولت ترک سر هرم باکو رجلات سوری سر هرم پاراستنا مدیای پیوستی کرنا جغرافیا کردستان دولت ترکیه داگرکر هر وسا جهرم داگرکریش سوری جی دولت ترکیه داگرکر جیت مساجه کی سرکت و شاهیات درکت پیش لکیله کاویدی ساجی آواترنا سیستم کی سوریا ناوندی و تهوی دناف جی خود برم جیت مساجه کی سرکت هر 8 نوروز انگل باکو رجلات سوری ایروهاتن ارگانیزه کرن یک جی مگو آزادیات زیکیاری برکی عبدالله جلان عادت ترجیح کنکرین آداگرکرین دولت ترک سرخاک باکو رجلات سوری و جغرافیا کردستان تمامتی تایبتلری پاراستنا مدیای یا تیمیجی گیشتنا سوریتی نناوندی و کوی تید هر گیشتنا سیستم که دیرنجید حسیجی مساجین سرکه داخلتنا و مساجین کسین برکت سربکا شاهیا درکتن نها هر حی شاهی هی ناجی بریف دکه پشتیوا مساجان هی ناجی گلک کومن امبیجن یه دیلانان یه دنگویجان یه هنری جدا جدا هی ناجی سر دکه و هر حی شاهی لبا کروجلات سوری بریف دکه هر حی شاهی جی هی نگیشتنه داویه تی پایین دوری قومیتا آمده کار به ساعت انجاد از شاهی بداوی ببن. بله روزنامه‌وان ایدیتوری اجنس هواری احمد محمد ام گلک سپاس دکنش بو بشتاریاته ام جارک دن نوروزاته و نوروز همو حوالین لجنته کو خبات دوان ساعت دکن جبو وان آگاهین بمره پارو بکن نوروز و پیروز به دنباش صاحب دنباش بو و همو خباتکاری و جشن و همو گدروانی و پیروز. بله سپاس دکم حوال عزیز بو جچاین زاغروسه مراسمک به هیبت هاتیه لدار خزدن ج فرماندارین یجاستاری هزیل özgür د مراسم ده آخویه امهنک پیاما هوال هزیل özgür بله به گوداران رپار و بکن کرم بکن مرحبا اول چانن نوروز و پیروز به ام لبر کم بونه نوروز خو پیروز دکن ده سری دا نوروز 2024 لربر اپو ام پیروز دکن جاردی لحمو گل خوی ولاد پاریس و دوستن گل کرد ام پیروز دکن جاردی حوالن کو حتی نها ده زندان دولت ترکیه دا لبر خوددن ام د سری دا لوان حوالا جی پیروز دکن هر وها چند سالن حوالن می کو د چبرن شهر دا لهمبر داگیرکری دولت ترکیه لبر خوددن و شبکی گران ددن مشاندن ام وان حوالا جی نوروز وان پیروز دکن جی انیا وان دا ماش دکن حوال نو همو حوال دزانن اب چند سالن داوی دولت ترکیه داگیر کرد به ایریشن خویه به همپا لسر تفگر ما لسر گریلا به هدف قرکرنه و داگیر کرنه آخامه شبکی دجوار ده مشاندن دنا با شرط و ظروف دا ام ایرو لبر کن بونه و نوروز خو پیروز دکن هلبت نوروز جبو ما بهارکی نویه نوروز جبو ما روزه کی نویه نوروز روزا برخودانیه روزا سرکفتنه ام نوروز خو به وی واتای دیگرندس و همو گلن روزلات ناوینجی بلکی وی روزه یکو دوی چانده دا خود بیند وی نوروز پیروز که جاردی یه هری زده گل کرد ده دیروکا خودا به کوای هسینکار دست بکریه لهمبر دهاکان شرک و دامشاندن سرکفتنا کو خسته دستا ایرو به چاندا مظلوم دوان به چاندا خیری درمش
بچنده زیلانان بچنده بریتانان اگیدان اف برخودانی اف خط بردوام دیگه و لهمبر داگیرکریه که وکی دولت ترکیه شرکی پرمزن برخودانیه که پرمزن ایرو لسر آخا کردستان تیمشاندن اینها دولت ترکیه جاره که دیتر حاضرتی خوی شرکی مزن دیگه فالهرم پارستان مدیا دسری دا لزاب آباشین متینا هفتانین خاکور که و هر وها هرم دیتر یکو هدف دیگه کو گریلاته دا نهله لهمبری و داگیرکریه لهمبری و ایریشا اف چند سالن به تایبت جیبا سالن داویه شهر زاپه آباشین و یه متینا دا آستا برخودانی که در کتا ارته اصلا دولت ترکیه دا سکناندن بسای وان حوالن می قهرمان شهید کتن دوان چپر دا حتی نهاجی حواله کلو برخوددن ارتشه که وکه دولت ترکیه دا سکناندن هر چی قاسا اعتراف نکیجی اما دولت ترکیه لنبر و برخودانیه ببین کتیه دو سالن دزاپه دا دخوازه سروری خواه بده چکرن لیاما برخودانی حوالان قبول نکن و هم تجاری قبول نکن ام ایدی فیری سری تماندن نابن ام ایدی بی قبول نکن نه گلی کرد قبول دکه نه جی زاروکی بی گلی کرد قبول دکن جبوی ویجی ده چپرین شهر دا به فدایتیه که پرمزن به وینه که پرمزن لهمبر همو ایریشن دولت ترکیه هر حواله که کو فداینه بسر ارک خود دچه شهر خود ده مشاندن و هر وقت ده سال 2024 داشی اگر دولت ترکیه بوان هدف خود جاره که دیتر بخواست به پیک بینه وکه هزن هپگی یه جاستار ام دفرقا به ارک خودانو برسی به پیوست همه بدن جبوه ام ده همون ملادا حاضرن ام هزم ام ترنا ای سروک زیان ناب ای سروک زیان نابه به سروک زیان ناب جن زیان آزادی جن زیان آزادی بیشی پارتیا کارگره کردستان بیشی پارتیا کارگره کردستان بلگودارین هجا گرتین آزادی جبو نوروزا آمده پیامکی شاندنم دخوازن پیاما گرتیان بواره پارو بکن گرتیان جبو نوروز پیام شاندن او سروکیمه ده آزاد ببه گوتنه گرتین سیاسیه نگرتکن باکوره کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله öcalan çare serkerna perskreka Kurd o jibu azadiya fiziki ریبر عبدالله öcalan دست به گریوا برچیبونه یا دمکو دور وگر کربون چالاکیا گرتیان در روژا 106 ده بردوام دیگه پیاما گرتیان در نوروزا آمدیا به هیبت ده هات خوندن پیاما گرتیان آج آلی پارلمنترا دم پارتیا اله زینب oduncu ve hat خوندن وها بیشه نوروز دنگک بو دنگین چاکوچ او هیسن پشره بو تینا آگر ve guheri bu denk u rengin azadi de dil ruşlata navin de ku navi ve Kurdistan bu Nevroza berxwedane azadi de seri de reber azadi reber apo hevalin liwargehin azad de dayken çalek van gele xwe u lehemu beştarvan Nevroza azadi piroz diken به بریارداریا کو تجرید هلوشه او ریبر آزادی به فیزیکی آزاد به امجیوک شورشگرن زندان کردستان و ترکیه تevli حمله آزادی فیزیکی ریبر آپوبون او برخودانامه به بریارداری که مزن بردوام دیگه ام به هیوی و باورین کو ده تجرید هلوشه و ریبر ما با آوای که فیزیکی آزاد به اف قادا نوروز ایرو و گوهریا قادا آزادی و آزادی ریبر خود دقیره به مزگینیا بهار جاردن نوروزا و همویان پیروز به امجی نوروزا گرتین آزادی پیروز دکن بره پیاما گلتن کشاناک جی هیا هم دخوازن ویجی بگوداران رپار و بکن گلتن کشاناک دبیجه دم دما آزادیه
peyama kışanak و haber devam dike. Slav ji kesen li dora agirê Newrozê hatine bahevre. Slav ji kesen li dijî zilmê li ber xwe didin re. Slav ji kesên evîndarên azadiyê re. Slav ji kesên ku meşaleya Newrozê ve dugehezin çar alyan. Kışana got Newroz miratiyeke dîrokê ku gelan di govenda azadî û aştiyê de tîne bahev. Newroz ji bo Kurdan xwedîwatiyeke taybet e agirê Newrozê cejneke ku hemû serma û zivistanê li pay xwe dihêle û hêviyên nû yên germ di dilê herkesî de vedihewîne. Di bingeha Newrozê de azadî heye, zex, zilim, dilgirtin, îcadê, serdestane. Jiyan her tim ji bo bigehe xwendin, ji bo bigehe xwebûna xwe li ber xwe dide û serdikeve. Wê carê jî wiha be. Jiyan wê ser bikeve, azad bibe û Newroz wê qezanç bike. Niha demdema Newrozê demdema bi destxistina jiyan û azadiyê ye. Em li vir bûn, em li virin û em ê her dem li vir bin. Bele Berdan Öztürk li Newroza Amedê ji bo azadiyê sê xal rês kirine yekîtiya netewî çareseriya Pirsgirêka Kurd û azadiya Rêber Abdullah Öcalan di pîrozbaya Newroza ya li Amedê bi tevlîbûna 100,000 dest pê kir bi milyonan berdewam dike û Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîkê de Berdan Öztürk di pîrozbayê de axivî got em ê divê Newrozê de sê tiştan bibêjin. Ji bo azadiyê sê tiş lazim in. Divê ev bên bi cîhanê, divê ji bo azadiya Kurdistan û gelê Kurd yekîtiya netewî pêk were. Em ji bo rûşlateke navîn û cîhaneke demokratîk dixwazin Pirsgirêka Kurd were çareserkirin. Em herî dawî jî ji bo azadiya gelê Kurd û gelan azadiya fîzîkiya Birêz Abdullah Öcalan dixwazin. Em ji bo wê jî dibêjin azadî, azadî, azadî. بله برنامه تایبەتی نەوروزی بەردەوام دەکەم پەیامێک و گرنگ جهێزên parastina gel her wiha ji zindanê Gulten Kışanak hevalama azê ragihan de em ê werin cem hevalê me rojnamevan Remezan Ölçen em ê Newroza îsal bi hev re dîsa binirxînin. Niha em di derbarê vê Newrozê de ji vir û hilbijartinê wê pêvajoyeke çawa were dest pêkirin taybetî jina em bêjin pîlanên qirkirînî hîne di devrê de ne pîlanên îmhayê ser gelê Kurd dîsa di devrê de ne Newroza îsal Newroza îradebûna gelê Kurdê ji bo azadiyê biryardariya gelê Kurd ji bo azadiyê di şexsê Rêber Apo de ev biryardarî giştî lûtkeya xwe li hember van hemleyên qirkirinê dewleta Tirk ji niha û pêve wê çawa be. Naha tabii konağa helbijartinin xwecihî îsal ji helbijartinên bihûrî cudatır derbas bû ji bo gelê Kurd yek dixwazin hesabekî mezin bi pergala qeyyûm re bibînin ji ber ku ev cara duyemîn e bi awakê sîstematîk şaredariyên Kurdan tê xespkirin biriya qeyyûm. Ev yek ya duyemîn îca cara dinê jî yanî di her helbijartina de şêwrî mişewrekî Partiya Kurdan bi gelê xwe re dike bi gelê Kurd ra dike dema namzetan dest nîşan dike lê îca bi pêş hilbijartina namzet hatin hilbijartin. Belê. Ji ber wê yekê mesa profîla namzetan û bernamzetan ku li goriya em bêjin bawerî bi çareseriya demokratîka Pirsa Kurd, bawerî bi paradigmaya demokratîk, ekolojik û azadîxwaziya jinê bawer bi vî awayî bernamzet ketin pêş hilbijartinê, namzet hatin hilbijartin, ango di esasê xwe de vê prosesa hilbijartinê li Bakurê Kurdistanê bi pêş hilbijartinê bi dawî kirin. Gotin ku li Amedê hevşaredarê me evin, li Şirnexê evin, li Hezexê evin, li Mêrdînê evin, li Wanê li Erdîşê evin, li Dêrsimê evin, li tamamê Bakurê Kurdistan heta bajarên berfirêt hemû di pêş hilbijartinan de hevşaredar hatin dest nîşankirin ji aliyê gel bixwe.
جالی ام بجن دمان بجن گل جی سازی و دزگین دموکراتیکین گل هموشی وکه دلگه تبلیوان پیشل بجارتنان بون و پیدس نشان کرن که تمثیلا د شارداریان دا اوج عالی وان نامزدان و بکرن اویل عالیه کی ج انقره و ناتن تاین کرن یعنی نوکی پارتیان سردستنی ام بجن سروک پارتیان د بجه کل فلان باجاری فلان نافچه فلان باجارو کی نامزد اول نینه باکوری کردستانه کو اف د دیروکا روشلاتا ناوین دا جی گاوه که مازنه فکر و فلسفه خو امرجار د بجن جبو کو ام لازمه ویا بجسارت بین زمان اکو وی علمه وی فراسته وی جسارته وی زانبونه وی سر وقت بونه دا گله کرد ریبر آپویه ریبر آپو بنرخاندن خوی لسر ریبریان خواسر لسر شارداریان کلیات که مازن جا آخافتن خو زیاتر ده پارزنامه خود دست نشان کریه چوا گل لازمه که خواه بریوه ببه یعنی جناوه خواه بجوهری خریوه ببه مرو نکار بجه اف سیستم شارداریان وک سیستم که ریوه بریا گل اساس هلبت چوا که ایرو روش یعنی شونه دستلاتداریا نواندی دستلاتداریا برفره یا گل تبانه کی برفره پیش نیازه تفگر آزادی کرد پیش نیازه پارتیا دموکراتیک آ سیاستا کردیل باکوری کردستان و ترکیه لسروی اساسی و اف نتنش با باکوری کردستانیش یعنی امتنه ویا کرد و دموکراسیه و امبیجن دموکراسیا راستقین که هم نامزد خود دست نشان بکه شاردار پشتر بو شاردار جی دفجه برنده پیسیرا وی برنده یا جوی برنده ده همو مکانیزم بریار گرتنه دا و بجیارین وان بریاران دا ببه خودی گوتن بشوپینه مداخله بکه تبلی ببه پیرا بمشه ویا کرتنش با خانه خوازن و دموکراسی ده بیجن ام طالبن که لستنبول جی لانقره جی ام لازمیر جی ام لاناتولیا ناوین لکونیا جی ام لباجارن چوکورووا لدریا سپی دریا رشی ام و دموکراسی جبا همو گلان هم تخوازن و اوره و بریا دینا خوب ده حوال مصطفى شارداری چما هاتن غصب کرن جبر کو دزی کربون هاتن غصب کرن جبو کو تالان کربون سروان جوان تالانا بگرن اف غصب کرن هاته کرن aynen dema ku dit mesela şaredariyen li Türkiye nemazeci şaredariyen AKP hemû randxorin hemû talangerin med ku derê da viyadîte med di şeşê Sibata di 2023 di erdheja ku pêk hatî da medîte şaredariyen ku ji aliyê AKP va em bêjin dihatin rêvebirin şaredariyen ku ji aliyê pergalê va dihatin rêvebirin تفیده‌ای وانش خلقی را چینه بوله او فراستا کو بشارداریان با علم آپویی کو گل کرد گیشت بویه پیسر وقت ببو شارداری نه دست کردان دا بوجی کرد بریا سازی و دزگه خوین جواکی کو او بخوا آوا کربون برینا خو او بخوا پیچان نه تنل آمده پیچان بازان چون حتای چون ادنه چون حتی گرگم و مرشه ملدان ملیهف و خواستن که وی برینه به هفرا بکوینن بپیچن وی برینداری درباز بکن لی اردوغان و شورکای وی لی پارتین پرگاله اردش پشتی به 3-4 روژه هیتازه درباسی وان باجار آمون ام بحثه هل بجارتلی دکن نوروز جبر که ام بیجن نبیجی یعنی خطة تكوشينة سركية أقل كرد نهل بجارتنا هلبت تكوشينة كآزادية يا سياسي وإيديولوجيك أقل كرد جبو خدي دركتنا خوي ناسنما خوي نتوي ناسنما خوي ديمقراطيك شي بخوره وك نتوي كي ديمقراط توي جهاني ببا أزمونه كي جبو توي قل جهاني تبخوش آني زمان لأف سيستما قيوما جي تخوازي في إرادة قل غاسبك أساس de ve azmuna ve hel bjartına şaradariyan da dem parti دیتنامده بلکه جی تنهرین خواهی نهار سر بده جارا یکی کو نمزد دیرک دسپیرنگل یعنی نه با اوکی ده پارتی ده دیار کرن گل نمزد خود دیار دکه بجن اف نمزد منن از دنگی خو بدم وان تنهرین اتا دوی ازبونه هانی یا دموکراسی بچرنگیه نه tabii eftişteke nüye u jaliye ku peşengiya vi Kürt kirin ev jî gele giringe jber ku Kürt drojlata navinda hatta berya derketna tevgera azadiye geleke biçuk bindest jirasiya xwe dirreviya bi rasiya xwe nedzanî û em bêjin hatta di sewiyeya şkoletiye jî binketîtir bû
لی به درکتنا تفگر آزادیه به تکوشینا که ریبر آپو به پیش خست گیشت وی فهم و فراسته که ایرو رشد درس دموکراسی رادیکال درس دموکراسی راستقین دیده همو گلین روشلاتا ناوین و دیده گلین جیهانه جی ایرو رشد نه تنه البجارتن دوی تکوشینا تنه گاوه که تنه قناغه که لی دینا خواه بدنه اف فکر و فلسفه بجن جیان آزادی فرموله بویه به پیشنگی جنا کرد که به علم آپوی به پیش کته لحمو جیهان ایرو اولان داده و نه تنه وکی دروشمه اکیه او طرز جیانه که دست نشان دیگه فلسفه کی جیان آزاده فلسفه کی دست نشان دیگه که شارداریان دا جی انویاد بینن بفکرن ده همو هلبجارتن ترکیه دا نامزد این کج آلی پارتین دناوا پرگال دا تین دست نشان کرن همو میرن جمیربونه ویدتر امر برن دستلاتینه به جعرا دستلات و اقتدار جعری بونه لیل باکوری کردستان املید نرم پارتیا سیاسی کرد نتنه دیسال باکوری کردستان اویاز بطایبتی خوازم بجیم لهر جیه که نامزد خودانیه پارتیا سیاسی کرد کل باکوری کردستان تنه نا لباجار ترکیه جی نامزد خود درخصیه به پرگالا هفسروکاتیه که خواست از وی بپرسم پرگالا هفسروکاتی پرگالا که نوه لترکیه بلکه لجهان الولات اوروپا هيا لجهان هيا لوکی کردان ام بیج وکی پرگالا کو تفگر آزادی دانیه دینه د پرگالا آزادی د پرگالا هفسروکاتی خطک اساسیه لجهان سمبولیکه لیبری AKP یعنی نفرت خل هم بر وی سیستم هر دم آنی زمان دواری پراتیکه ده دواری هلوسته ده و ده داخیانی خوده AKP چما جوی پرگالی بتایبتی ده ترسه çünkü ev pergal davi le desilata vitine yani Kürt u Kurmancı evet çima mesela Erdoğan dertkevel ser kürsüye dağfet beçi de beş ciyejine maleye nertinal zarokane bale hatta tayin dike ku evejin çen zaroka jibine müdahale her çeşit ki maf ne mafiyeyi müdahale mesela küçük jinine mesela bered gote 3 zaroka ankaz be 5 zarok çimad beje jera karker lazım jera asker lazım jera emirber lazım jera kole lazım jwe pergalera خوینن تازه لازمه و بیجه جن براد مالا خدارونه براد درنکه و درو براد تنه جمرا زاروک و جوانان بگینه بخه امر من از لسر خوینوان سیاست خوب دومینم انگو ناسنامه و کلتورا کولداریه لسر جواکه فرض دکه بیوی سیستمی کی و زنجیره کی و خلاکه دشکینه به پیشنگیا تفگرا آپوی جنین کردشکینن جنین کرد لقادان نکل کلکا میرنجی ویا ام دوی کو ببیجن ام بوان سر بلندن او پیشنگی جمیران راجی دکن حسابکی مازن بوی پرگالا سردست از ظلامتی راد بینن به عقل ظلامتیا کو دخوازه کو بخستنا جنه جواکه همو کنترل بکه پیرا حسابک مازن بینن ام چقا سپاسدار وانجنم پیشنگ بن اوه کم ببیانی اوه زمانه متر نکه که ام پاس نوان بدن و او نتنه پاسن دایی نکجی ام بوان سر بلندن حوال مصطفى که او پیشنگیج مراد کن چاوه موت کن نیشان ددن حیله و دسیسه دلهیزن دسلات نیشانی مدن که دبیجن بخستنا جنه جواک تخستن به کوله کرنا جنه جواک ته کوله کرن ام جی چاوه خوت کن و ام به راسیه بینن و حقیقت بینن و الپی وان ام دمشن او روت کن ام دبن شوپینرن وان ام لسر و شوپا وان دمشن و تکوشنه پیشتخن لوما افسرو پرگال افسروکاتی آقاس پرگال دستلاتار دترسینه تخوازه پیشیله بگیره ایروروش دزندان دولت تکتا آقاس پیشنگن جن گرتینه گلتا قشانا گرتیه که هوالا ما آزه کلیک بره پیاما ویجی پار وکر بله فیگن yüksek dağ girtiye Leyla Güven girtiye Sabahat Tuncel girtiye ve hazaran jinin ku peşengi jive tekoşina radikin de zindanên devleta Türk adagirker da girtine le dîsa çetkin hemû mahkemeyên desthilatdariye دخن آرنه حساب پرسینا جوه دستلاتاریه اموارن سر ایریشن سیستم یعنی برک نوروز آزادیه یعنی دبم جار بر بتکوشینا گله کرج بو آزادیه ام بیج نبیجنجی اوراستیه که دوی هر کس قبول بکه تکوشینا آزادیه گله کرد د پیشنگیا جنه ده بر بسرکفتین دیچه اف د قادان ده اثبات بویه
ده سالین داوی 3 سالی داوی دم دنرین تبخوج آنی زمان ایریشن دولت سالداری AKP سیستم تکنولوژی خودی گراوی دبیجن مدرن بسر پیشن گنجین چل روجاوا چل باشوری کردستانی اویا نشان ناده سیستم بخود نو خود درزه لهمبر جنی با اوقاس بترس نزیک دبه نکاره اوای کی ایدئولوژیک و سیستم خو پاراستن خو بکه با اوای کی عسکری ایریشی پیشنگین جندگی نه tabi devlet Türk demako erişt ki vısa bzane bu erişt ki dijmine ki vısa ketober erişt ki nine hamu hesabe be planı yani ideolojik beri kuvve askeri erişa xoya despeki erişa ki ideolojik et xoza hatta ideolojik a bir dozi a tevger azadiye Kürdistan'ı kasb keş bu ve ki jinin peşeng hedef digre jinin ko reber apod beje ev proje amne proje amne azadiye ku ez be ev gotuna reber apoyet beje hat dicvake ke da hatta jin azat ne be civak ji azat ne be jbo ve ki Erdoğan u kesin ve ki Erdoğan ve ki dahaqe iro ku de fikre de beje hatta em jine kole nekin emni karın civake kole kin jbo ve ki peşi erişi ev jinet ke reber apot xwaza jin azat be Erdoğan ve ki kesin ve ki Erdoğan de fikrin de xwaza ku jin kole be dondur da be de dengi vi ne bihistin dengi vi ne bihistin u ekol derva beji جخورت که آرمانج هدف دیگرت خوزش ارته راب که لی داره حسابی وی لی دفتله جبر کو اف تفگره که وسایه کو مثلا پارتیا PKK وسا چوات تعریف که نوالی مصطفی بجه پارتیا PKK پارتیا شهیدانه شهید هنجتا مزنکرنا تکوشینه ادنوا تفگر آزادی کرده جبر وی که اف پارتی به شهادتا مزند به قص نابه تشتا کو اف دستلاتاری فهم ناکن اف تشتا او جنان دگرن 10 جنندن جنک تگرتن 10 جنندن و ارکو برپرسیاریه دگره سرمله خو و تکوشین مازنتر دکه تشتا کو فهم ناکن حکمتا کو فهم ناکن اف تشتا جبر کو اف بیردوزیه که حق روایه آکو قاسه بیردوزیه وان آکتی پرگالا وانا 5000 سالیه کو ایرو روش به تکوشین 52 سالان آریویتی ریبر آپویی هر روز دربکی لیتی خستن وکی کت دلوپکی به اصرار و به بریار لسر زناره کی بکوه و ده او زنار جف پارچه ببه هره بچوب تدیتن او دلوپ لیدما کل سر هف و به بریار لهمان نقطه بکوه دکاره زناره قل بکه بله ریبر آپود گوچه مدام دست به تکوشنه کر وکی که بسر درزیه بیر وره کولاندن او بیر هاتیه کولاندن او بیر ایرو روش باخچه آزادیه آف دده ایکو دستلاتارا دترسینه افتشته ایکو اردوغان دترسینه افتشته ایکو باخچلی دترسینه افتشته و تخوازن که پیشیله بگیرن لی او دیگوه گادانه ناخوازن ببینن حتی ام ده ماه رمضان دانه تدی ده آیت ده سورت قرآن داد بیجه پرده اگل سر دلیوانه چاوی وان پرده اگل سره نابینن ناخوازن ببینن چاوی خواه گرتنه گوه خواه گرتنه گوه گرتی چاوی گرتی اوه چاوه به اوه تکوشینه به ام ایرول میدان نوروز دنیرن اوه ام میدان او چاوه که ناخوازه ببینش اوه بده وکرن و بوان بده دیتن سیویه که آداره و جرا چند روشما 10 روشون دا سیویه که آداره اوه انجام جه اشکره بین که اف گل چاوا که ویا راستیه که دیروکیه کومار هاتا آوا کرن پشتی کومار هاتا آوا کرن گوتن که امه باکور کردستان به مفتیشن عمومی بریوه ببن امه نیلین که کرد خواه بریوه ببن او پرگال چوا هاتا شکانه وک سیستم شرقی اصلاحاته بله aynen او سیستم مدرنیزت که ناوی دگوهرین ناوی که جدالت کن ده سال نوتی دا روشا آوارته آوا کربون valiyen veki Ünal Erkan Hayri Kozakçıoğlu veki süper vali tayin dikin ere navenda vilayet avan amede bu le tamam Baküre Kurdistan jwe dere brevet binj Ankara ve veki amurek veki figürek dayet bu eder siyaseta Ankara le amede wan buya vayd meşanda eiro roş beriya qayyuman xwaz viyabkin evji jera de rojma digote çi digote di evindil ber sekarate او پرگال آن بر سکراته ده 2015
15 da 2013 da 2019 da gelê Kurd îradeya xwe beyan kir di hilbijartinan da divê hilbijartinê da jî ew çi jî bikin ev gel qerara xwe daye dibêje ez ê azad bijîm li ser axa xwe ez ê azad bim bi rêbertiya xwe re ez ê azad bim bi tevgera xwe re ez ê azad bim bi îradeya xwe ya siyasî ez ê azad bim bi nasnameya xwe ez ê azad bim eyb û şermî ne ev zimanê Kurdî ev 13,000 sal li ser axa Kurdistanê tê axaftin Erdogan û şûrekaya Erdogan di meclîsê da dibêje zimanê nayzanîn ji Kurdistanê ra dibêjin terorîstan hê ku Tirkiye tune bû li ser vî axê Kurdistan hebû ev ax navê Kurdistan e lê ew dibe terorîstan îro her Kurd ne Kurdên ku dilsozin birêber apora bi tevgera azadiyê re çi Kurdê başûr Rojhilat Rojava hemû divê ku bibêjin ku axa me navê xwe Kurdistan e em jî Kurdin zimanê me Kurdî ye û em ê azad bin mesele ev e jê wê datir tişteke din nîne û ew ê teqez jî divê bi saya ve têkoşînê bi ser bikevin her çiqas Erdogan bibêje ku ez ê êriş bikim dijminê ew ê êriş bike û meriv ji dijminê xwe jî gilî û gazinca nake em ê bibin hêz em ê moral û motivasyonê ji ber xwedana rêber apo em ê bigirin em ê moral û motivasyonê em ê ji gerîlan azadiya Kurdistanê ji gerîlan yê ji Astar û HPG em ê bigirin ji YPG em ê bigirin ji YJŞ em ê bigirin em ê li ber xwe bidin em ê teqez bi ser bikevin rêyekê din tune ya serkeftin e ya serkeftin belê bêguman ya serkeftin ya serkeftin hevala azî em cem tenê çil cem tehî belê bawerim em ê xilas bikin dem nema belê em gelekî nûçe û nirxandinin heva Ramazan serê saetê heva lêvîn yê birbe belê ji bo wê em ê bernameyên xwe bi dawî bikin û gelek daxuyanî jî hene elbet hêca Newroz û berdewam dike Newroza Amedê bi milyonan ser milyonekî kes tevlî bûye û Newroza Qendîlê hîna berdewam dibe hevseroka konser ve bera KJK Cemîl Bayık peyamek şandiye Newroza Qendîlê re û cejna gelê Kurd pîroz dike dîsa KJK peyama KJK heye cejna Newrozê pîroz dike li jinan bi taybet jinan ciwanan pîroz dike û anaha Newrozê Amedê stran tên gotin bawerim belê nastran ser dikênin xwazî em bernamê bi dawî bikin lê bi destpêkê em dixwazin spasiya xwe ji bo rojnamevan hewjîn şiwana goş Qendîlê ragan em Newroza wan jî egelê me li Qendîlê jî pîroz dikin spas ji bo edîtorê ajansa hewarê Ehmed Mihemed û her wiha ji bo tevayî gelê me em dibêjin Newroza we ji nihade pîroz bi spas ji bo hevalê me Ramazan Ulçenko hetanha bi me re vê weşanê bi şopand ji bo beşdariya wê em Newroza te dîsa careke din pîroz dikin berê gudarên hêja em bi vî rengî jî em tên dawiya bername xwe ve berî her tiştî em bêjin Newroza we pîroz bin Newroza azadî bi hêviya serkeftin û azadiya gelê Kurd bi hêvî me di sî û yekê adarê de gelê Kurd di hilbijartinên şaredariyê li Bakurê Kurdistanê û ji bo azadiya fîzîkî muhra xwe li dîrokê bixin dizam hevala azê jî ez vî rengî Ramazan ez jî ser navê xwe gelek spas dikim ji bo nirxandinê